O te mua I whatalo whātu suafa man malo I Yesu Kiriso ni nei tai au. I pa ia lasi lasi o lau whaafonga me se fo ile alfa I manuia mai le tai au fau. Ale mle fua mai I tātou I Samoa. Whapia fo I tātou I atunu I whafu. Me se sini au se talia nei. Le au te whaatalo whātu le suafa man malo I Yesu Kiriso. Malo so I fua malangi manuia. Ia te whaatalo whātu fo I le au whengamena tofi o le atua I sos whātu whaitaulanga. Rom faina tātou futa nei aso I sunga I whawhenga taulangi mo rato whare tua hao wharu penga ma rato whare tua pape foi na fionga yosi taulanga fionga ni dupe whalele le karesia o pore tara lei ia Yesu Kiriso patalo whatu foi le pa ia mawalunga I le au le tātou maro le fionga ni tuia anga tu mli whano ma le toa so lau vile lua ma le masiofo ia whatalo whatu foi I te maita I palemia ia whia me na omi mta afa ia whapea fo le tamara le atunu. Le fionga te sili Dr. Sailele Maria le ngoi, ia malo lava le soifua. Ia te ora tamara, ia me se fo I malo fo le malanga manuia, bua fo I tala, whaasara atua, iwa taunu ma le manuia le whainga malanga, ia me se fo le sui taita, ia fontoe ma le wharitua, ia nisi fo I o le sunga le rifo mai a Naseri, malo lava, ia whapea fo I nisi o min star tatu atunu, ia mo tala whiawhia o taunu o le whainga malanga I Samoa, tatonu ia o tatu I eid vai temio, ngā lu whaatasi, au ia wafo se manuia tātou atunu. E ala le attack mai nei whamai le COVID, le mautonu se o tātou atunu nei vai temi, ia o le paia mawalunga lama lea, wafo le ainga ma lato tama o tama fo I ma lato ainga, a whainga sa mo le pitu luma ia te sa tu mumpule tu au ma lato ainga le tai ma le waa fonti, ia pape fo tapo inga le tātou malo mai sa sae, le fiero fiona le Covensili manau masiofo, ia le mauta pitu lunga ma lalo, alima te mai ta sinatu le whainga malo amnika sa mo malo la soifua, ia ma malo lava le ia tu esua ma vai whanua, fo mai tu langi sa ole ma sa lea mua, ma le lau niu na sa helu lea fio whātui ma la au na mtasi to to whale ula ma upu ia te oni mo tu sao pa ia whāta to to ia sio tātou atunu, I le ngafa tau le mina le leo to le fua, ia po le mauta sa mo vingo le tua le ala whae mai e whanunga te maharua te au, swafa tātou poklame, I le nā o lo whapena o na tapo mai le tātou tu stala whamamoina I Samoa, le whiunga le ata tanoa te sā. Ia manatu maurunga, tātou poklame manei yaso, ia, whamaruru o le atofu le tātou o waa, o le mwhaina su mai, ia le tamaita el mota, po le sunga whai a ainu, ia ono tūlanga fo I le maarufia, tau ana whai sala le tau sala, o nuana ia o naso misi, ia whapea fo I mo temi tātou ta ia tu I Samoa, nisi o tātou mtau, e tātou tile I I le tātou poklame masani, ia, si I dawalvi inga man whaftai, Mike, mes tātou pesena, si I dawalvi inga man whaftai tātou atua, tātou amataina ia lea. Le upu o pai tamala
mi inga nā le atua o le upu mamana e sine manai o le whamanatu mai o upu o le tusi pa ia. Mai o le upu tusi pa ia e whanfutupu i lo roto ma lo wanganga o upu moni ia o le fofuanga. No winga ia o le awhionga pa ia le atua ia wa umana tu i le nganga o le atua ia o le tapasare na o le tangata kerisiano ai whanungo atu wai le loa lo savali i luma le manamama i lo wolanga ia o le tusi pa ia i le o tau mai upu nei pese o le upu moni na mai le fofuanga le atua tu i le nganga o le atua o tusi pa ia ia o lo whapena o na whai ma tātou tapsa tātou ia whanungo atu a whia maua se musumusunga le nganga pa ia wa lewa na le tu musumusu atu ia te oe ia pipi i lo te talo ia ma le tusi pa ia tātou whasenga nei tai au pia na whai atu nunga tātou nunga i le tātou Facebook po le apia fōlinga ia o le su mai ainu ut ia pia ma sanin whataro whate tau en matu whasenga nunga i le tātou YouTube ia whapinana mua mai ane tina i asu vale malo lava soifua sinava malo lava leusu plasi mawala good morning ia whapefo ia lofipo Samoa pelua malo lava ia te oe tama whaftai te whatasi me tātou pokalame le leio tofa le fo yo mafofonga ia whapinana whaasoa manamnama ia lau whai tofa matwhasenga ia lau whapa il matou le moto sa mo viinga te mata ia Paula Banks ma roso i fua le tele atu foi i tina ia faasu i matatu maftanga nai Christchurch le mo la to swafa fa maroi ma roso i fua ia te tina fa tai le fa testimonial tatu autostusi sunga ia Revelation 14 ma lo le usu ia tatu senga foi oi lalo i Lower Hutt i Porua i Wellington New Zealand ia te mata ia sita no na le ia la uru le bautele ia malana tu senga sunga tamam tua ia pitone ia fape foi fainga vainga le ana ia ma to tele ona to ina ia mano le vale shu te lo le yaru to sa valinga ta tu fantastica lo famanga le le tua ia ta tu pokalame fa ta to le ne yaso ia o se mafo fonga po le foi se mafo fonga ta to te maluta ia wai peo le pokalame na amataina te mai ta ia ilinga noa savai na ia langona o mane fo ia tantono fo ia o se musumsunga fo le nganga le tua mo tatou ia tatou te tatano se mafo fonga le tatou fo le mu fo le tatou wasum nei taiao ia le ngata fo le mo tala fifio tau nu de tamale tunu ia po le fiunga fo le tatai sili de sunga ia Dr. Sailele Malia Lingoi sunga ia tu de epa ia o le taitai fo i lo fa pena ona taitai le vaenga fa fai malosi le HPP ia o la wi lo la langi atua e mesisio tatu atunu yo la tonga venga malo lava i to te mama lo fo sai te doa ia o le to mo lo malosi atua ia te lo foi e ta foi na fai tete se foi ni sila ia se foi tatu i Samoa i le ea ia tantonu mo se temi tatu filai fo i se temi pe a o tu iai atanoa o se temi tātou te tatanoa in paanga masani o tātou poklaminei in moto sa movi inga le tua. Ia, tātou dungo le o le sau enu e whatalo whatu ni mamatu le tunu ia wa ia na te sida fia umasua for tātou maftanga ai ui lea masanu po te au pentonu me iai ai le latu la tātou tunga awhai ia po le tātou mafofonga foi ia e tālole tukulai i onu so tai atu doa le fionga tātou finale tātou tustale Samoa ia alo whapenaan whate tani malisunga ia tanoa te sa Mike te maisi tātou pesena vi inga le tua atu ni o tu iai wa atu toa le mafofonga tātou te tufani tai au. Olay
Olai uma mātua nei, mania vi inga o le tua, e whapena no pese pese, o vi inga nao le tua e whamaurunga ai sia nganga tātou te tatanua nei yaso. O le manatu maurunga lava nei yaso, o se mawhauwhaunga e whautu whapea po iai sau tāpenanga mō lou malangasa. O le tāpenanga mō lou malangasa, nongo winga lo whamanatu mi e tātou. Telo te mi tātou te mawhauwhau wai whapea na walu New Zealand su e mesilu manai o se matawainga. Na walu New Zealand avesea whanau e whaonga ia popoto, maua le lumanai to e fo mele i Samoa, malanga i Australia, mo se manuia, se whanau, ia hao na manuia to e fo i Samoa, i se atunu, whapena o na iei tātou whanua ma ele, ia ma mea uma whapena o lau whasinamanga. Ia, saongi whalio tātou, whai tātou passport, tātou o i Australia, tātou o whi Amerika, tātou i nofu tutuila, tātou i Amerika, whapena whai tātou, whapena na sa ili a whinale manuia tātou. Ia, o se whamanatu ma se mawhauwhanga ua maua whai tātou te whaasoa i whai whananganga. O lau tusi whalau e te alu ai i New Zealand. E le mwhaina e alu i lo laisene avita vale, ia po so tusi pasi whinale po le halaw, o le tusi whalau la vai whaanga. Ia whapena fwoi malanga so se atu nuu lawa nila nang e te malanga e whaanga la walo tusi whalau. O le mawhauwhaunga la, whapea. Whawhela pe a tātou, tā pena tātou malanga sa, ai tātou te ola i le langi. Le malanga sa, wala au lore e tua ia te oe. Ia nā tātou te iloa i le haonga la pistola i a Paulo, o lo wola i a Kiriso, o lo woti fo inan manuia, sisi whaupunga, ia, ai ola i a Kiriso, manuia lo malanga sa. O le minga la whamitananga, whapea, e ka tau fo inga whai se kako passport, e ke alu ia i lungo le langi. Te alu le mālo le wo umana, le mālo le tua. O le mawhawhaunga lana, e te alu i so se mea nila langi,
kapa lava lo passport pe kapa lava lo tusi folau. I le tātou malanga le langa. E mana mia foi lo tusi folau i te aru le langa. O le mawhawhaunga le whapea. O le ala tusi folau. Wa te lua tusi folau tātou ia passport a tātou Samoa polo tusi folau ia pipi ia i le awhinga le local tātou atunu. Ia. Raku ai lo malo ngoa polo swafa. Ia. E alu roi a passport Samoa kusi folau Samoa. Ia whapena foi o vea oe ma se tēni New Zealand. Ia ai atu foi le aka le TV. Ai atu foi le local New Zealand ia tu se foi le o ngoa lo tusi folau i malanga so whapena umatunu umana. A o le mawhawhaunga la, tātou pe awhapea tātou lewa ta pena le malanga sa, ta pena lungo winga, e ta tau ana tātou ta pena, wai te le loa le aso e, wala au meile e tua ia tue. E mu ia te ngata e wala au meile e tua o ta pena. Io e, ia, longo winga lana me ta pena. Lalo me ta pena, e le wala au le tua ia tue. Ia, o tātou loa me lava, o le oso o le tangata, e hanu mai le langi, o hana ngarwenga. Wang ngalwenga. Ia, e tele ngalwenga. Ngalwenga li lei, ngalwenga leanga asi ngalwenga. Ai wuta todo le le oso e te aru moe. Alfa siri la. Whawhela lo tus whalau e te aru le langi. Whawhela lo tus whalau e te aru le langi. O sa uni la so tus whalau. Ia, pe e wholinga me to te leo tātou. O oman tā pena. Ia, e rinka kukus whalau e ununga le langi. Pena mena nai mo se mawhawhaunga mo tātou pe whape I nei tus whalau tātou te o ai le langi pia whapea o le tūlanga nā o ien mawhawhaunga nei tai au o le whamanatu mai nā iai tātou o le whina ngalo o le atua pamai e te talia ina la le whina ngalo o le atua e leo se tus whalau lana lua e te ustai le whina ngalo le atua. E a nātus whalau. Tolu, e te alofa i le whina ngalo le atua. E a nātus whalau. O le mea moni lava. O lo maliu, e a vea ia matiu te muni mai te tau ana e talia ina, ma le loto malie, ma le tūlanga e tumu le alofa. Longo winga la, a o manora te mi e wala au mai ele e tua i a joy. Ia, upumasani ia whina leo. Ua mali utoa ua, mai mawai upenga. Upu nā leo tunu. Au tātou, le upo lea li. Ia e talia. Ia e talia. Teimi wala au mai le tua ia tō. I lau loto malie. Ia, male tūlanga wa tumu oe i le alofa. Nongo winga, e wala au mai le tua ia oe. Ia, wa te tau nei malanga mai. Ia, wa lava tā pina. Ia o ngā ruenga le lei ma mea umala wana e whai. Au rani mea lei misi. Lau tusi whalau. O le tusi whalau le tangata e malanga le langi. E whātu saina o niau tiuti. Ioe, teni tātou masani lo tina sa whinga ruenga le whalmai mi tōtua, staff nes, te lau te mio te whetu lo tina e ke kiuke ngange, a whe ke kiuke ai. E le whapea, e ke whinga renga ngange, e kiuke. Ia, sa ie whina uso sa leo, e ke kiuke a whea li, e whapea ngā lavanga, ngā apalai le upu lea o le kiuke. Rungo winga, o ngā o lo passport ngā ile nangi, o au kiuke whai. Ia, e eile se senga o le kiuke, ia mani kaukua. O le se senga o mei e lua o le kaukua, o ngai unga mau ka penganga ia. Pea whaiso ngā venga. Ai, o le kiuke, o se mea e ka kaunga whaia e se kasi. Nongo winga, o mea e ka kaunga e whaia. O au kiuke ia kau awe. O au kiuke kau awe. Ioe, e le o kiuke ia le li inga angangafi. Ke masangi whunga whao ngā ke mea le pia whapea, e le o kiuke angangafi mo wane maua koe le whenga renga. O au kiuke, nongo winga, o lo passport ngā e ke mafo whau. Ka ko mafo whau I kula whongo le li. Nai ka umai ai I kula whongo le li. O au kiuke ngā,
o le kausi o poroaʻiga le alii. O au kiuke o le kausi o le faavae o le amu. O au kiuke o le kausi o le faavae o le ekalesia. O le kiuke o le faapegā gaoao o le kama e kusa mo gaala. O le kako passport na tatou te o iai i le lagi. O le faamamama faigofie lava vaai po au kiuke ia fai ai lou passport. A le ai lagi o kiuke fai. E valaau mai le alii. Nga ne mawhaina ia leanga e whanau fasiri lole e lau waru ni langa. O le mea nga e awa ingo kako maga maku. Io kelo kemi kako ke karangoa iai mea mo le kako mu. Kelo kemi kako fia ka karangoa i le porokiki. Ia whakongongo i fua i ngai kako kai mo le lei. Ai iai fua le kemi e ke ka penga i iau lava kiuke o le kausi o polo inga le tua. E whamonia le nei mawhauwhaunga pea so e lau tus pa ia i le mātei o e fitu ono no whai upo e luas fo matasi. Whamai, e le sa o atu i le mālo le langi i lato uma o e whai mai a te au. Lea li e, na o le na te whai le finangalo lo tamā o i le langi. O lo passport na, o kiuke na, o le whai o le finangalo o le tua. Le ana foi le masani ai tato voa le lotu. Tato o le lotu whanau longo la unga le whaiwhi au. O nā o lo whamatala mai ai le au auna le atua po le suiwa aia le atua. Mandolia o whaiwhi au. O le suiwa aia lea le atua i lalo lau langi. Ia po osi tau langa. E mutua whanau noa i Yesu. Pe ai leo stai i le whaiwhi au. Aisea. Neanga o le whaiwhi au, o le suiwa aia nao Yesu, o le suiwa aia nao le atua, e la unga le upu, whaamanatu mai lea so sa, ia o isi, e la unga mai lea songo fua, e tau le stonai. Aia, le whaila tunga renga o la tau, o suiwa aia nao le atua. Lea la whai mai, o lea la lo tusi polau. Ia, le whaamanatu mai i le tusi lea mātai o fitu, no tai upe luas fumatasi e le sao atu le malo o le langi la to uma o e fai mai a te au lea li e na o le na te whaia le finangalo o lo tamā i le langi. Nongo minga na ai le whaia le finangalo o le tua. Le so passport. Le ano na e ta ua e telo i te whamanatu i yaso sa te tasi te whanongo longo le awhionga pa ia le tua. E langa ina i tātou whaiwhi au, o sui wa ia le tua. Au ne ngalo ia te tātou, o tātou whaiwhi au, o sui wa ia lea le tua, i lalo lau lang. Ioi, e nā a whai e te whaalianga te whaiwhi au, wa e whaalianga ia Yesu. A o se mea sili lea na whanau noa ili tātou i whaola, o lana whaiwhi au. Ioi, e mo ea tātou te tala noa, yo o lori te imi tātou te mawhauwhau ai i le loto le whiningaru pa ia le atua. Tātou loro le i eri tua oi le tangata. Ma le atua. Ia e lofa le lua te tua oi. E pei o e lava i atoe. Ia. A whai e i aiso passport. Ia. Nā o ta watu i tono tusi lea whai mai eri tusi lea mātei o fitu. Ono no whai upu e lua sumentasi. E le ao ngā ro tautala. Tautala e upo le ali. Ai le iso passport. Le angalo mika solo mai alu solo le ama fe atu i ai le so passport e lo passport te alu sa mo pe aka kala tato sa e lo passport te sa e sa mo Australia po so a lo passport te lunga o na le fa manatu me tato ma fo fonga ni ta ya ya pule o pule al fa nganga a se ma fo fonga na wa mfayan tato tu fa ni ta ya ma lu ta fo na ta panina tato pokalami fai tau le lei le mātai o fitu na whai upo lusu me tasi o loo wha maonia mai nā. E ta tau o na whai o tātou passport, tātou te o le langi, o le ale passport, o le whai o le whinangalo, pa ia o le atua, nā le pau not le awala tātou te o le langi, le ta me i Yesu na o au, le ala ma le upo moni, ia, la aunga mai i sunga i whawhengainga, tau langi, nupe whalele o tara lei, o ao wharupenga, la unga mai le upo le tua o le au auna o le suipa aia le tua au te vai fatau va le tangata
ia e vaai ua faauu le tagata avea ma osi taulaga ia po avea ma faifiʻau ia liuliu tofaa ua keʻi ua le stampinga ma le faifiʻau lo passport me salamola ia lea me lana tatou te tutuu le loto ia faapena tatou fagasoli luma le ua vai atu 5 minuti ova ai le tatou malutai ana taeau ia faafetaitele lava mo le avanoa faafetai foʻi mo le agaga paia i lona faatasi mai e faapena ma se mafaufauga tatou te fitufa ai e tatou te lii atu foi tatou pokalame masani ia la tatou pese mike na fai ue foʻi silagona o le agaga o le atua ia tatou foʻi atu le tatou tofi sa mo le suga ia atatanoa le tesā
vi ia tuia o le vi inga na langina le fai pese e whakasa mai i whare alupo ia man le fai pese te me sa upo ina line o fai pese sa tu whaatasi ma pese o le karesia ka koliko i whare alupo ia mana tua i pēa si o tama i to ina matua lava sa mato whiangai i te po ina nei ia vi inga o le atua mato ngā lui he te matua lava lau si fia foi le atunu ia le talainga ia fuiono ma se ia mo moli atu ai nei pese i o whaila ngi le fōlaunga si o tama ia mo moli atu ai mana tua pēa o e tama mana tua pēa o e te o misa e o maari liu ia mātou te tatalo te pēa mo o tau ia whapea fo ia mana tua i pēa ia paanga le tātou maftanga ia nei aso ia ai mai se lava tātou wofa pele le whionga ia manusina pe Joseph o whapena o na awai atu i Pōlani, le mero whamaupopo ai, ia le vaenga, e whapea lato te mole fine mua lau langi, ia le vaenga lea, le mai le United States, po le vaenga awa Amerika, ia whapea fui uso mutu whafine o Samoa uma, whapea na awai atu, e whatastasi atu, ia o le puipuinga la mole fine mua, nei lau langi, na mai le tua tātou te nofo fine muai, ia peta iane, ia walangalanga fo i langonga whaportiki, whapena tau a whaina ni tama ainga langi lea, pe Joseph, ia, mana tua pe o ele uso, se temi e so tai mai, ia, whapena au na fia a le talo tu pe moto sa movi inga le tua, ia, manuia la vo whaiva, ia, a mesi fui lau whale arupo tato maftanga, ia, sunga ia savilio, so le whale tua, ia, me i linu le whale arupo, ia manisi o whale arupo, wa tato mafuta, i lungo o pengat whailangi, ia, o vi inga nao le tua o langina e alom whanau tupu mai o tātou nu. Ia e whamanatu e pere lofa o le tua. Ma ne ia le whingalo lea le tina ia whamaruai. Ia o le whalai au manosi mo ne tai au to le fua. Ia o le passport por tus whalau o tātou o le whātua tua matari tonu i le tua. Ia o lo tus whalau lea o polo inga na le tua mo tū la fone tātou tausi. Ia o le peo na nganga maununga na mana whape fwoi sunga ia Solomona whaatasi me fwoi tātou mawhtanga. Paula pengas whaftai tō le fua mo whamalosi ne tāo ta pēna lava. Ia, papena lava o na mau ai se tauwi tātou mo tātou tamwhainga mai i le tua. La ka rona maro lava soi fua whatasi mai. Sunga la postolo e sita seni, Ellen Barnes, whaftai tere lava i lau whionga la postolo. Ia papena fwoi ia kene mete malima a pātolo. Ia, manuia tō whaiva, ia o tau, o tū lava ia tū langa whalalang nei. Ia o tō wōla ngā venga le tua, tō walawina, ia whapena anu mātou tanu manuia tō whaiva le tara ingo le whenangalo le tua nungo o pēna tailangi. Ia o whak moni meise o tali ia se nio to le fua mai o i whanani. Ia se nio, how are you son? Ia maroso i fua, ia nofo while mu, ia whangā le tāleni o atu nai atu nu, ia rafutele atu a whono, and baby Genevieve, ia rafutele atu si o granddaughter. Ia, se o tali o whaatasi mai o i whalangi i nei tai au, te le lopo nio, te lopo tāse fia i la atunu. Ia, whapena fo i le te mai tai au pulasi, whaatasi mai, ia o le tātou mawhtanga na nei tai au, i leo lunga lenga tātou tustala whamoimoina mai Samoa, te lo temi tātou tatanofa i amata upo ngaonga si o tātou atunu. Ia tātou mawhtanga o ieri tātou tustala, man ne tustala, ia te le loa lawapa i se tustala umi o na iai ma tustala mai Samoa. Ia le whionga le ata tanoa te sa, ia te lope to e nua pe to e tolu ni panga to ina le iai. Ia to tele lava o ena lato a whasa lau whatasi mai, ia o tele lava na folau le langi, ia o le nganga nai whatarofa toa lo ia tātou mawhtanga, le leo to le fua, ia man moto Samoa vino le tua, ma le fua mai i nei sini ia o se talia nei. Pa anga o mai lunga tātou Facebook, no whapenan whatasi whatalofa tu lau whionga tustala nei tai au, lau whionga le ata tanoa te Sarkright. Ia ala so se fulu le ni masi no mati dua pe dua se fulu le dua ia e fatai le tena ko foi fa pe o mai foi le nei tai ao Tai. a lo se kuma o ke patalo fa foi le au ka kwa
i matua tina matua ia o lo o tato ko te i le proklame i le aso mo le nato ai pa i le nei tai au ai mi se foi ia le au tuskusi o le proklame le nei tai au ma le so ko ma le lango ma vi ia vale lo ko le tu ia o tato ko le wo sila pa i ko i le langi ma mi ko i mo le mo ko se ave mo i le aso na na ki o no ni ko i ko thì tại vì người lấy qua mấy giờ là đi ta ở trên cổ cây rồi vậy thì mà lên quỷ à giờ thì phát ta lúc phát quay lên đây số phố mấy sa môn này giờ mà lo ăn thì số quay rồi cái ta rồi au si lo quay por mai mo ta to por cala meia vì ele quay lên đây ta au là pula fa số phố cái cái này số phố ai osomato wala để ta to cái mấy lên đây ta au ia whātaro whāturo whionga tore poi nei mātangopi. Tāo mātangopi te tāo wa maua. Ia tātou te koe te kapa i koi. Ia i lungo le upenga te whailangi le Facebook ma le YouTube. Ia e le ngata po i lea ia o le tote le tātou tunu walo pia perpai wale tāpuai. Ia au pateao na whanga solo poi. Ia le lima sina o mati ia tu la pa i nai i le aswa tāo. Ma lo tui po ni tāo telefon. Ia, ma lo fo ni soi fu ma langi ma i la usunga le atatanua te sa. Ia, te o te le lawan matusenga. Ia, whaatasi mai whaatarofa mai ia te oe. Pe ia na matatu di pokalame. Ia, e whaanongo mai le ro sufonga. Ia, whaatarofa mai umana matusenga. Ia, whapena fui e sera tau mane whau, ia whapena na mai moa mai i New Zealand i Wiri, Manukau, ia maro lava le soifua e sera, whaptai lava. Te mana tfoi o whafonga mai foi le sunga ia tupai a Salafa, ia tupai maro lava le ia te ora tama, ia maro foi mortaleni, maro foi ia manatu foi ia whanau le atua, whapena na whaatastasi, e tātata noa, maua i mafofonga lei, ia manuia foi le pokalame whanongolongo i lau whanenga tupai ia lau sikifia i oe i tono tātou atinu i whātunga foi ma vivi inga foi ia wā foi le tāwhia whinga le history o Samoa e ala foi i nungo o pese wha le atinu ia o whaatasi mai tātou mawhtanga ia whina le a tātanoa ia misi atu lava oe le aso nafi ia te le lava na misi ma tu oe e se fisi tala pe se al me na tu tu ni le aso nafi Na noa whapea tole fo o na te le sa a matai o tu a po i o le booster booster shot ia tanto anga ia i masomato ai ma lau panau ma matou ai nga ia matou te o pai matou tui vai o le tulanga la ba po ile le ile manatu ia i foi le ia ele le ia le a po le o mai le tama ia o le wa po le mo na pai tu na te le na wa le mo wa ia ona wa umia po le so na fi o ta te mo pai ko sia va no wa le o ele tulang le boyo ya on man ko fai ya le nai ka ngata fai ngar wen ngal wen so ko maro loi ya ma tu so le maro to o ai ya na ko le te le vai ngalai ki le ngalai ki le sa me ko le vai le lu se fu du to sanga ina to lai ki le na o te o si mai i tama mo tei ia ele ngata fu de nau sta na ma o ho ni o pa te na ia le o lo fa ile tuing ia o pi o nai ta te ne fo i pa mo le ta to tu no ia le lo ha na i ta vale o lo ha i ta vale fo i e a fo i e mai fa ma ta langa o ta ngata siaki po uma tu ia dua ma tu langa fa pena ia pe o le mana ia nga ruanga nga tala i le tumu o i le ole anga i le mele o lo i tava le fai e tui ia e se fo i le nga solo tangata ho i li fai e tui e o fo i le i le fai mai e o e fai tui ia
ai ta le so na fi ho le kilo ma le mai tau ya ia le mela le mo le ho le fai ya fai tui wa matua fiu ai no foi le so na fi ho le tu mo le tu mo e fai tui ia o ma tau ia ta li ta val ia ana pa wa no no foi ta val pa ta li te me e anga i mai ia le fai ngo tuinga ai pi o va ngala na le ai e ta mumu a to le tuai ia au te mona e le o to e fai ngo fia na le le o ia li mata mai tai tau si mai i le i tau pa ngai o i tui nei awa le wahalu o le wahalu atu i uma le ia le pui na wa mono tu la ma le tui ngā rau tele mass vaccination te le so tai amo le so to filane pa ile mass vaccination i samo nei ma o lo una ia ko i tanga tai le tui e te tauna tui o te ngata le i whaia ia tui lo na lua e tau ko en whai tōru na lua o te ngata le i whaia boosters a nga ia tu e whai boosters ia mai la tō uma ia le age group la le o le se fulu tasi anga i le se fulu tasi anga i lalo i le lima tausanga anga i le se tasi tausanga ia mai la tō ia mai le se fulu lua o le se fitu tausanga o lo o whaamaro sima ia i la tō na e whaitui e whaamaro sia e whaitui a wai o le tērtunu ngāle iai ia e mautua maupopo le leo tu a tonu e maua o le whaamai ia ai le o te le e matuare a fia e mo le iso tulanga na lewa kau mawhai hoi le ia tangata ia ai o tulanga le na i te lo tangata hoi le i pe whata le anga le vaenga o meni o tui sa le manatuai a tika iane i o lela ua maua le tui e o se tau mawhainga te le na i aile i le matau pule nei o le aso ko ena nafi le ana tau nuu mai ai ia vaila au le Pfizer pitu se pulu afe vaila au le ana tau nuu mai sa mo nei ia i le aso ana nafi ia ma utela ngona ia o vaila au mana o le afa o ngainga ia i le tuinga tele le al tātou tunu le amata i le aso a tae au tu langa le na le ia i le vaenga le na ia ai whakatai a pia no pai a whakatai a ia li matamai tai tau si mai tau si soi fua ia le ngata i leo li matamai tai fo mai ia wa lo va lua lava na tō le tomo whaingo ngā ruanga le nei ia wa le ia tuinga mo le tātou o tunu ina ia malu pui pui a pēa ia le soi fua ma le ora ia o nai o tātou tangata lo whiunga tole fo nei tai ma no lava le saunoa ata noa e manatu maununga lea te saunoa ma uwhanonongo ia o le mesini lava lea o manu whaatanu amu ia la oe roa anu tonu ia le loa tusa ta aua le ua o mana tonu le la sauni la o wha ia la ok lava le mea ia te noa lava un tua malosi a kui moa lua tonu ia o whea kui fo mai o nea mena koe kui e fo i medical fo mai e kia vai oi o le koe e malosi ia i le kiola ka o le pusta e koe malosi nango vinga na o lo kui mua mo ke kaua wha mga kupe kurau lava wha mga kupe a nguwhe lo ki ngo ia e lewa au ar COVID i le kaulanga nga moe ai e te tau lava o na matala fo i lo system ia wha pena wha manatu kemi lava e maua oe le COVID ki malosi na le kako ke fefe ai ia lo lava ka penga lo tangata atanoa pe atu sa whingalo la mai tātara fō mi e tātara fō ia whaatea mai tātara fō tātata no atu lei a lete le na wata temi ia atonu fo o tala fō lo ieni manato le atu nuu pia whanongu atu pai mai ni la tō whingalo pe atu sa mso whingalo atata no te sa Batua tātou telefou mo le nei tae au ia ai li e watuina koe tātou telefou le nei tae au mo le koe whama le good morning i le sunga ho ia tui le epa whaono toi ia malwhali toi ia o le nei e Ethan Harris i vai tele ia mas mufi le
sanga le complex o numera te mawai le vaenga leo le lua fa valu fitu pa o le fitu o no valu o valu valu pa lua fa valu fitu pa o le fitu o no valu o valu valu pa o le emaili joseph.faolotoi@gmail.com ia manatua ia au nanga nga o pali ie mo poa o lau maupi te uma mo fa ai ponga a fa nau o so fa mo lava mo po ia la to room freezers apa pisi tele pen trailers portable toilets seculo showers portable hand wash basin ia ato ai na fali na fali ia o ia o nanga na le events na hard by tele ia masa le ufi ia ai o le numero na lua fa valu fitu pa po le fitu o no valu o valu valu pa tala no ai lea ia uefa ia o le fitu ia fashion ia le nanga le na ia mtana so tai mai to tala no wai le te o i teni le ia mo le ava no pai ona ia mal fitu ia ai o le tanto tala po mo le meta ua whaamani mai o minsta o le mitanga wenga o leo leo mpani pui le whau Harry Schuster. Le tau mawhai ei leo ni pāngata i le whani pui tānu malala. Mō se la tau sola anga mai lea no whanga. Ni pāngata i le i whaamania i le minsta le au whai. Sa loka ina i se sela i le whani pui i tānu malala. Ma na sao mai i whapo ma tau mawhai ei anga i le pā o lo si o ai i le tu ese i tānu malala. Tau ia i loa e leo o le whare pui sau no whaupopole di minista tala mai le whaupopole e le whaanga i le asana ratu le sa whaia whikai e manatu e le whaina ni tāna tā e o ese ona o vau o lo whaia nei i le malo le o le ngata ina le ai a sina a aina a o pesi ai le tino o le COVID se fuduiva a o le 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 foi ona toe malo le tua ia ko sa a o pe mai te sa mona o le COVID se fuduiva le mita o puni ai a file ana ia ko sa long ko le i tali ana i ana le tu o ia foi ina le ai le mita Incio para fazla lau, que vai mo da foi de ponte. Ele tulanga na o mai ai ponte e foringa mai. O to ele fa ta o to sto tua, ma o le tu lea e fa pori mai le tu no pita ele I umilawa se tem. Ai to no le mai pia. Fa fi le mo ngai loa ia ta o po pe a mo tu la. O le tanga ruang te lu na le to ta o dito sa Libreza, kung saan sa kapito ay ito, maso soray may otan mati. O le tausanga e luang te spugua le po inaalway sa isi sola anga, o yel fari pui I tapa ingata, tangata mana ave whamalo siya I pangata se pasi, nga imayay I fia o I le moto le malo I matangi ala lua, ave sala to fasya I le malo, sa yai I le teimi, Patua tu le pasi lea ina ua whana o leo le pasi, le pa o le pasi, lea sa iai tuna mta I te tonu la wha I ala tō sa peli, sa malanga mai I la tō. E o mai te minei I le tonu mai lawa se li poti le ta mai le awha inga o tanga te ua mau I COVID na mera ia mai lea soa na nafi. E a wheto se lau se pulu mare lima o ro'o paa ta otolia I polu de te milenei ai fa se fuluiva I se vai se lau dua se fulima ni maua mai le sa I le auni o le asmapua ma o le pa inga atoa o lo fa anga se nei e a fe dua se lau valu se fulu valu o le vavea nei na tu inga mai ai le matanga vengo le soifua malo lo ina anu fa mera I le pesi o le fa mai I le aso taao ua whaamaonia mai ai, le tūlanga ua whaamaonia mai ai fo I le sui whaatonsila le matanga renga le sui fua manoro inga, le fionga tanga loa Robert Thompson,
o mai nei ona tapena ele matinga o tu matua il fa tu tau ia isi e me ai na sena to tinga ina o le covid se viva o ia no kwang ai tomo per ma tu o le kwang tu e testo le kita dai per ka ile a mi ia na se tu ka vani o no kwang le dua o na sena viva e pa no se le pale lona tolu o le pale lea sa avea mo mo tutu mua o le avea pale e tu o inga se nasi o le COVID-19 e matua i tinga ina lava a o latou e le o tinga ina e ave i si mo wanga pa ilo fo i le fionga tanga loa o le lava o ina o le pa mo ko o le atao fia i le lua i le tolu aso matua i te a i tua o lo i te fo ai o o le afa no ko se pea i mo o ma o le afa po ai se swinga inicio de va o le covid o a o tu yo suivo mati mai le ono i le afiafu na dai ni swinga mo le silosia o sta mo wow ne swinga o le afa o le a pea le mo le aso tona i le aso tau suma tasi o mati o nei o le aso o taeao i le aso tofi o le aso tōna i le aso tōtsu kasi o mati o le aso tōna i le lua o Aparila ma le aso lua lima o Aparila e te foi tana mai le matanga wenga o le soi fō malo roinga wa mtenei se suenga whaano toi fale a le matanga wenga i le palmai mai tu malo i pōtasi fale a lili i se mata upu le na whaase ai se isi i se ta mamatua e maua i le maisela ma maua fo i le COVID-19 kei sai sa tong pitia o ia i fafo mai o le palmai o le ata mai fitu se fuono to sanga o lona soifua na ave i palmai i lona finga i le ata sa na te nei ona ua tau le mawhai ona manava pasai e mana o mia se o kisene e whaamu mai o le a amata i se tuunga no te o le atunua mata mai i le aso tofia tae ao o le aso reile a matai le nei tuinga i savai o le tuinga lau tele e whao ngai nai le waila au le Pfizer mo le tuinga lo tolu po le booster o se temi o le so na tau wai o se temi ana na fina tau le mo o piti o tulu afe o tui o le Pfizer mo le wha ngā solo ai o le tuinga tele mo tangata mātua o i la tau i le wā o se pulu lua se hu fitu tau sanga mai la tau i le wā o le lima i se pulu tasi tau sanga ia le mātutua. Wa yoi na nei le tamata i lo ia presidente o whamsina o whanua miswa pa Samoa le ilani tā mati le manako le mitanga wenga o le whamsina o whanua miswa ta ia mapule a pea. E ta ia ma pule a pea ia ele minsta o le mitanga wenga i lalo mai o le nā pule na te pule ai nai le minsta o le matanga ruenga toa o whaamisinonga ma le tūla whono o lo whangai o ia ma tangata ruenga o le matanga ruenga o le nei mata upu na ave ai o presidente o le whaamisinonga o whanua misuafa te pule ai a tila ropati e le manatu o le ai se malusi ango le minsta o whaamisinonga ma ka mua wa sati pulu whana na te tau fia i nai le whaau o wino ngā ruenga a le whaamsinonga o whanua misuafa o whaamsino sa pongaina le nei mata upu o le fionga le whaamsino sini sa tiu si tiwa perese Rui Clarence Nelson mania wa mata tua maloa o le mata upu sa fina wina lava e le tau fi o malo si ango i tu whatau ngai e tolu o le painga malo o le malo iei le o le malo le palemia me le whapeneta o le whaamisinonga ma le palemia o le mata upu na maafua ina ua pesoa i le tamate minsta i le presidente i lona te malunga o le whaau au pea o na pofongaina o mata upu e le whaamisinonga o whanua misuafa a o tali ai se whaaiunga le komiti whaapalemene lea o lo upanga solo i ana i loilonga i le mata upu lea
na se kopi fa na sei nia le ao le malo e fa mo mai wai o se tu la pono o si e pa mene le toi vai na o le tu mo oki o le fa msino mo mo pa o ia na mana ko lo president mo ya en al fa msino ma le officer o le executive wa mo nei le vaenga al se fani mo le ma le official kine mo pa la lave pa po sei le tino ma liu tano ma se pio amo so vai ai o mai le temi nei ai le mo lava te fa mo talanga elisi o ia tau le a to lua sa o ma ni se vi mo le se o nga o po e fai tan ko funga a ofe ma ko e po ia la le lunga o le papa sa ta e nga le to lua le ma sa fiso o te so ta iai a loa leo ma le tine mu ma amatai loa ia sa ilinga sa mau le tino ma liu o le isi pita e le ma wala le isi e o mai a i le temi nei a o fia ngai pe leo mi tine mu le sa ilinga o le tau le ai ko e mau atu po i se isi vala au e se isi foi fa le la fa pe i ta ngai sa va i lava ma sa to ya nga e loa leo tine mu tau le a fio ana mo se pa fani e leo tele ni whamtaranga o lea ma ta au kupitai na ta ue le uksasili o le tina i mō maunga tangwasa na nga i mō mua lea ali i whai vai le pō lea so tona i whangota o na pō i ane lea tū i le whale ana i ana maua ae na toi whai i lona tō lua se i toi anu pitai e o mai lava lae ana rafi e le i maua lava ia se tono pō whea wanga iai o le amatanga po i o le tūpsanga nei na hatuai o se samana uru i suai ma na tā po i e se ngalu ma tā whewhi ai na maua mō le tino maliu o reisi a o reisi pāto a maua i tino maliu i na ua solo ia le sa i ngā leo ma le tinei mō o le tō le nei tai au ua whaalia se tina whaipisi nisi lona whaanoa ma lona le fia i le whaatupula ia pēa o le sasau whaafi o renga oi ma le pāo mea o lona le fia o na o te o sa inga le au ngā oi le pō le aso tō nai na tēnei i lona whale o loa i tōna i mato pō vai tele le whale o loa o le Marian sa o noa le tina ia a whamusanga Verni a Puni Valu na ave whamupia ka tuni sikaleti ma se seleni pētusa ma le whaafe ma le whaase lauta la na i wha mao nia o le au ngā oi e masalo na oso mai tua o le whale o loa ma te talai le screen ma ngā i o loa ma te tōni wha malama ma ngā i o loa i tonu o le whale o loa ma wha leanga ma toe ngā oi ma o loa lea sa iai e manatu poi i le tina i a Vernia e ma salo na whaia leo so wha inga e le au ngā oi a o te tele ti munga i le pō le aso tō nai ma lātou le langona i se mea o lo tupu i whafo sao noa le tina o le usu atu o ranga tama e ka pē le mōdi o le talo loa i le tae o le arasa ai wa ia i loa le tūlanga wha le tonu o tupu ma o lo su e sueina po i le nei mataupu e leo i le temi nei. O nisi nā nai talo o tu whātua wa po i lo whaaponga mai le nei tae au ia maua lava i te aso pi le mu le pia le tātou o tunu ia au whaawopea le tātou o parame i le nei tae au. Marone, sau noa i lo fionga le atata noa te sā, aftai teri lava leo whaafonga atu le atu nu, i tātou telefon, ma mero tupu si o tātou nu i ni nei teim, ia ina manatu maununga, Mike, mese vi inga na le atua, i tātou fo i le atu le atata noa, i ina mta upu i fia tata noa nei tai au. We are
tulai matautu taimi lea ua 20 minuti tale le tulai fitu I sini au se talia nei ia upo le pese fa mai ia fai oe ma fai oe ma fai e sa ili menia nganga se tele mo le ali ia mo mia lava taimi nei mano mia lava toi ngā faiva ia leo whanong lungo tu foi I tala ia ngā tu tātou whai ngā faiva fa pena ia a wafo ia tamuftanga le ainga ma le whanau ia petaiane ia tātou tu lumo le atua a tatanoa whaftai lava mo tātou tala fau lava ia hini manatu fia foi whanongolongo e nei pisidi whai atua a tatanoa ta amata mai I le tātou whare pui nau whanongo atu foi nei tala foi lea man matangi e pe mana ia lava sau sao lava I le fufunga o atanoa whafunga le maru le atunu ia o whanongolongo atu foi nale iai o whapea o nei panguta ia le whanongo tala fau ia ua misi finale le pasiasi finale o a mena o whanongo ia o ia o whanongo atu finale pe fōringa mai ua fia ai nei panguka kulo ua nongo winga ua whai o le whai sa le ko viki e wo pe o menga ua wai lo whai a tatanoa e ke fia ai loa ia le o whanongo kuna ngoi ia ele ai ia pone a ko nga whai pui ia o mole o le whari I ua le ua fika ko o sa moe e a whinga le pone a si wha moe e le lava lo le kamafkanga ia pisa lo man mea Yoi, pole ari mangi o kape nga o siya, inga le lava lo kamafkanga wha mai whare kongun whai poponga la inga lea whare kongun mariu la inga e o whale tato whan pui e ka kere ki o whai taita I le mamano le tunu o lo whapenao na whana whaesea fwoi o I le to ese no tu langa fwoi a mo le to e wha nau fuwino lato o langa ya wa fwoi ni lato no mana I le mana ya inga e tate le tio fwoi wa e alu se mea a tatanoa pe te a onga fwoi se noftu mau a te whanongo atu fuina le yo te me ai te miti haunga mo kwa ale vika ka e ua ngai lu e so ai e wha penani mele no whanonga e nafi ale e se mani mele e te sao no mai o le a tala sao Maroa whaftai te le fo ke longa tūlanga le nā le tūlanga ale sa sao no ia le sunga ho ia awa pa au longo I tino Filipo ia le komtina o leo wale na o le ala na ho ina sau no ala vai ia le sunga ia awa pa au la so na fiona le tūlanga le na ile e se o whamatalanga ia e aru tua e se a le vena mai e leo wale na sau no ia le fionga le minsta le sunga ia le pauana na Ena sao no ia le pau ko le tūlanga ho le masalo le fia o le au o pango tai I mela e wa le mawhai e po le na toi o ia stona le o ila stona I toi tai le I po I pale pui I le sosa ia Malaysia po le wa le mawhai ona toi atu ni asing o le mpengto atu ni asinga la to ainga ko le taru mai la le va o ko piti le o lo presidente le nei le mela le o ai la tala ia o le pa ngata le tu mau ia asesinga ia fai ia ma le fa pena ko iona taofia ia ko ia vaenga ia e a po ia nga ia itua ia e anga ia itua I pangosa ia Malaysia mea o le mawhai ko ile non ko atu ia ni asinga ko ile le utal tu ia sosa e o tulanga na le ile fau ile soana na ia wa e tele a ho isi pa matalanga ho I pe o le mela na le na tua ina ile tua ina I loe e a fo I le sunga ia au pa au. Ia nisi fo I o whale whaasala lau ma le utu stala I Samonei. Ia ona o le vaenga le metela I la le si saunoanga le na tole a fo a whapea o le lava ia fo ia taumafa po le lei fo I o ni taumafa I tai pale pui. A pe o le tulanga le na le sa sauno ia au pa au.
ia ono le tulaga lana o le tele o ese o lipoti ia e a foʻi e saumai ka ia alala wana saunoa ia le o le lipoti la le suga ia apau lea lana saunoa mai ai ia le fioga ia le fioga le minista i le a foʻi le asoana nafi i le mataupu lea na tupu ia o te lagona ia pe ia e leʻi o i fafo e leʻi o i fafo i pe o mataupu hoi le na tupu i le si aso hoi le tausaga le lua pe lua sepulu le ga o mai ai o mai ai sosola i fafo lena sosola i pagatae lua sepulu iva e se la na mafaina o ese mai ma lo latou sela i le potu hoi le taofia ai ia ae leʻi mafaina na o i fafo ma le pā e le mafaina o i fafo ma le pā o le falepuipui ona ua tāofi ai ga e ai foi e liʻi foi matamata i leoleo o le a foʻi o le falepuipui ai latou ae leʻi o mai i fafo ae leʻi o mai fafo tulaga tonu la lenā foʻi lele officially lava o le laina la e sau ai le afioga e minista ia e faapeana foʻi ia le suga ia aua paau i le tulaga foʻi le leʻi oo mai pagotā ia na faapeana o mai i fafo ma le latou sela ia e leʻi me foʻi le lē o mai ai fafo ia uae e maualuga le pā foʻi le mafai ona e sesi pagana ua iai ni apafaʻi ma tulaga faapeanā pauala le auala e o mai ai fafo o i le main gate le i le auala e o mai ai fafo ia e leʻi mafai ona o mai fafo ia foʻi ia pagotā i le i lena taumafai e sosola ese mai le falepuipui ia peitaʻi leʻi taunuu le tulaga i le asoana lafi tole fo malo ia o le talamoni lana ia ae disfitu te mafofofoi a tatanoa mo se amangoa ua o le kalaga leoleo ia ua kakonofo ia le foi gafa leoleo ma kele foi o lakou foʻi ia solukulafogo i luga le aisa ma kolaga faapega ia ka faalogonoga o kulai mege ua le melega o mafofoka ikaia ia e lē keikei o mai fafo e lē lava le gamea o lae malamalama pauka e malamalama foi pauka tatanoa i le sa o le koviti la foi e malamalama ia o le kama lea o le leini mea ai ia pe o le kamaga o le filiaga o le kama e kailo fai ia le kagakafuiga lea o le le gaga le kakofaasoaku ai ua fia ai pauka ia fua le mai fafo pauka e kaukau mai sole se kufa mai le faapea i le ukufa mai kupe le maloga le iligi mea ai mai pisi me faapega ka fia maua la se pauka si a ka video ki ai so ka e ko ka ko pukalanga fai mas fa makalanga sao ia leo ka ko fala ngo ko ni miskao o finga leo ia fa pe fo i male official leo ia on la ko nga kala o se kala mai i le pauka ia o kala langa ka ke fia mau ia o ku langa nga fa pe so le fafo ia da o ki do la ba la sa le fo ia le sunga ia di leo ia o karasao ia le atanoa le ke mai ia le fafunga atu tatu tala ia ele so le kua pauka nga so la ko i ko kongo lokwa ia le fie ngofo kongo se poku e nga ku ngofo ai ia onga le fie ka ko ke de do na nga ia bio tunanga na ia ka se lam pauka pe ko fie sa ngoi atanoa mo hola se o mo foi la se whaamatalanga i le vaenga le nā, pe ona e stau noa tule po ia, o le temine, matuare ia ma se si o whaatanga i o i le whalepui, ia mai pe koso la tala e le o i le whaape hoi le mawhainga lua kua se si ala kupakala ngoa mai konka, e pe o le a... E vidi eka ko, e vidi eka wa, angomawan ngomeno ke vidi eka nge Euskadia, wa loke do fa kanga kana ngomai pongka ko kongo atano ele uma fai foi ke mingi ele uma fai nga pe foi alenga fai akulka ko kala ele uma fai se asima ele uma fai nga access foi ele nga kala e ko kongo fal pui
ongo sa o COVID le o lo ye kai milingi o le tulanga le na le o lo o yai le ile a fo ile kai milingi ia mana tua o lo o yai ale tau mo fenga tele na matanga wenga o leo ma fale pui ina ia tau fa sao ina mai tangata mai fa ma i o le COVID e wale sa e fo le poti o to tele o mo ile a fo le COVID ia ele a fo fa ma ni mai ele fo inisi o mo le COVID o lo tau mo faila ina ia malu le pui ngai tono fale pui ia wa usila fia mo lo se ke o le fale pui e maka ukia rongo inga mo wa uma wa e masangianga o mai fatas o masangianga o mai fakas ia pamka fo inga nisi temio le aso fo ile e tu fatas e misel temio le mea ai matulanga fa pena tulanga le na ele o mafaya na sa o ise si to tonu temio le nei o fa pena fo iona o lo camp fo ile leo o di mai tai o le fa pui ia wa fo le tomo fengo la tonga venga ina ia malu pui lava ia le to ese o le tato no tan malala la opionga to le fo ia le ana mo foi na se manatu ia o de foi da pena foi mato senga mo foi se manatu faltoi ta lo foi mena mo le tu stala ayoso ia mafia mata mua ai su le mafuanga pe ona fofonga mai le lai fa tai toi fo ia fa toi la ofionga te atata no te sa ia o si tu stala ia wene ia on me ale fia mata mua ia sa o fo ia le fofonga fo ia le sui komsino le nei temi ia ka ko musa ia ka ko uma lava ka fai e fo ia le e o fa vesia ngai ia o temi ngai o mo ko e popole uma tangata ko viki ia a isi dava ia le lava e fai la to ia le mea ma le mea ia no me vesi ele le mamalo le tunu ia ta se e tuna ma pauka la fa no mai ngai pauka ia mo filu ko sa o ke minge o nga do fa kasi po fe lava me ia awa ale nga do fa kasi ai mo se si ko kongo le ko ese ia ka rofa ka ke rofa e le fenga fa sa kala ta no e tunanga o ke fa lo ke le nei tanga to lo fa pena no fo tonu to ese manuia lava to no fo na e mi to fira fa to ainga ia tatu stai de sa ka fo ia ku la ta no de sa covid a fe to se la ulo e te mini le o sa wa lo anga de tatu no ai sa tatu no la ve o ma te mini o si le tu ma afe no winga pe fo dinga mai e de alu la lo no mela atet no le pa ka ko kai lo se la ide aso o ina ne ka mai ai o le makua whare kongo ar ka ko maro ke minge atat no la no vai ai atat no peore peore o le foi tulanga le na wan poponga tele ale ia i foi lele tala no anga ho ia na le o lo ia te mili po lenga la vale o lo ia ona o le vaenga le sa fa pe mai ia la tala ile asusa o le la tala ile sonai to tala ile sulua la pinte ya ne wo umar vai so mo solo ia va ngale na ai o so mai na mele tala ile sulua tala ile sotofi tala ile sotona ya po ia sani ona po yo le covid e o tulanga na po ile le wa manino o le tala tum ya le pe ia tangata ia e fa ta uniu ole tulanga fo ile te ile te milene e pe foi la ona nafi bo fai mai fa silsilan fa dinga mai tanga bengo leo ua sa pasi ua sa ia fo ia table lai wa ole tala le sa ile so luor vai so ne na fai le sa lena tu e matai le valu ai uma le lua a matai fo wa matai le ono sa ule fa silanga ile aso mafua a matai le ono le tae ai fa uma le fa no winga le wa fai tu la wa o silia ina i lo le mena fa sala la mo mai ia ole
na fu le vai kilo le ala ia le tu o tu langa o sa ia fai e pe o se me fa ka aro ho ia wala la wo mai ne ko lua a so tofi le si sa aso to nai lo no winga ka ilua so ma fai se vanga nai la le aso sa ia nga koe a fo na toe fatalile se o le so buo le vai aso le fa pe umai ia le e umai la ia le lockdown le nei pilota nei le level 3 o la e te mafo o lo no winga o la la pe special fa ma o la la pe special fa ma o le mai taula ia i po ile wa le wo na i nei e le ngata o tu i o le booster ia le la to e fai le si tu inga la tele o le tinu o lo mai taula ia e foninga mai o le lava lo ia le tu langa fo i le o le na sta no ia le fionga te mai te pania o le tatu no fo pea ia ma le fa ma i le nei o le covid o e pe foninga mai o le si le a fo i le alu o le o mei o fai le ua le i umale dua pipio ka le umale dua va ia so le nga ma ka mai le a fo i le a fo i sa o covid ia a le ko sui fo i le vai so longa lua le u sui i vai so longa lua le ua a so lua so tofi sto na ia nga malolo le so sa malolo le so ngua ia ai ko lockdown fo i le so lua o le vai so fo pela o le fo o tu langa na ia pe po na fa sa mai pasi mata vale lai ia lo ia se mana tele fo i na ta fo i le va pe o le fa ma i le mele tau ma fai pe ona sa ele tio ho se si lo pe man telefon Boile. ele tio ho se si lo ai io le tele o ai ho ile ia a mo si na fa se le ni ho ile ia po le se lo kala ia na fai ele o le fa tau a wa nei mata ia le se me le so ai ko tau su mai se le ni wa o tenta sa mo ele pio o to ina ho ile e alu fai le fa tau i le vai aso atoa e maua mai ana se leni alu ma fa le vai aso atoa le e umala le vai aso o la e tele ia fo ia tau ma fa fo i le tonu o le pantry e a fo i le peila o nei no le peila o nei fo i le a mau le lima sfuta la i o nei na mata ao ia to su si lima sfudu o ta ao ma kala ka ao ese la fa so ese la fa so ele tio foi la se si ele tu ele tio foi se si ele tu punei foi lele ia ona o le tulanga le na o le uti o le tamao ai no tatou tangata i sa mone ia ai ele le ia tonu ia foi lele wa parangi ia o to ia tunu na tu te ia dua fai fa tau ngai vai so ato a ola ia so fa peni o lockdown ia lai te manino ala la O mana fata. foi il pale wa o ni la ese o nei la a foi a foi ia wa se vanga nai la nei foi le va pe o le ma te le ala i tu o lo mo ia pa ia na ia ia se mai ngai ngai ke pula hoi le wa ia tau ma fo kai au ia lo ku kai au ia sau ngai ni ke pula wa kala kai e o tu langa fa pena hoi le o le ese senga la o le me hoi le o le lifestyle ta to le ese ai o to mama to sa mone ia pela tu langa le na le e ta tilo ye a me la va ia le o lo tu o lo ai tilo ye ai ele tumu na io fa lo ile tumu a fo io ia le tumu na le na tumu ai le a fo ile so lua ile so lua fo ile ana na ia mata utia pe ia no fa ia tu to le fo ile te mina mata o i mata u fa le mai e mata utia le to te le o tanga a o fa le o loa a o fa le tala tupe fo ia mai fa fo e se le ni mai fa fo le la ai ia e ma ko i kumu solo le taulanga ia pia o te le rola pe fa fenga fai le mele o le lua
le lua mita le va ili kwa ile ya ai vai kumura ia ele ko fu si afa miko e matua iso so o ar pa tua ile ia fo I lumo listanga e tu langa na le o te langona ele o tai ia ona no work ni me lo tom fa ia ini ele tai na elu le tilu e ia masele le o fe foi ele e tilu po le vale I tanga o le vale I tanga te to o lo ma me va pena ele o le leo lo whanga leo ngā au karinga. Kei minge wa ma le ale fwini mamano le tunu. Ia wan me moni au sa noa atata noa. Le nda tuli atua tatou tatanoanga. E au ngā whai tatou whasoso atua I mtau whapene. Ma tau ni whai atata noa o le mele mai tau nei. O le sui alu. Ia. Kusai fufua lava I le kilo le la vaenga ia pe fiki nga ila le afina le vaenga le New York ma le malo pe la foninga mai whanongonga tu pe o mele te sau no ia it depends lava I le ala mai fontai au ia kilo ia konga kakalange ia pe alu whapea oi se un ano vai fa kau ko ingala ya kakala nge wa mai kwa mon ma ko kupe kala kaya ya kakala kaya pe fo dinga me e adu fa pe ngale le mele ka kiva nge makolia atata no o le mele kuri ku pole ase so nge tato malo wa termine le wa fa so solo lava na makanga fa nga kai fo makau o mana vai aso o mana whaakau desi kupe ia o aku ka ngaka fingali ke matanua mga kua na waa tatanoa ia so ia tato waonga e misa fwoi fafo a tato lai sa mua e pēlo le paipa finale le aonga ke ia le sau le whasalonga le pule ia o le whale wa le isi so a vai wa le se paipa wa whale kongu le vai ia ke ana wa kuona ka na onga o ko ta ka fifia wa fu ile wa loa wa pele paipa ia wa fikai fo le pule a onga ia ele lo po fe me vai fe ngoi ka me kia onga ia fa penga ia pe fo le power ia pe fo le power fa me ia ka ko mano lo mo ni yaso ia o una fa penga e fa penga le se kingo me ke le fa penga ia tano sa wa ka ikanga ka ko wa sila ko le malo I le gaming le mena nga le ma fu ya nga o so le fa nga le ma di o nga o kemi ya o kula e mai le sunga ya fine kamaya tu le epa le fiona te sili sa ato ai pe nga ka penga nga fa me se vai e fa ya ka penga ya o mele na fai de exercise le media fai de media wa o me ke me ku po nge inga o se la sunga ya tu le pa ai o mai lo na va nga le ko o ina le ka va ai nge fa le ko le o ne ka ke fa no longo ku kala fa sala ku ta no o le pe fo linga mai o le alu ni campaign o va nga o le mo le mawinga ma finga le kala fa sala ku pe fo linga mai e kala le sa ingisi mea o lai ele o kankara o kele o se wala finga le e o akua isi isi o le ana ka ki mafu ngai o pe wa makua masa no mia na ka ko sale fendeia atatano o le o ke vai ngai o le wa 44 isi tangata mo campaign o fenga paroka e ana le se kai au ka longa o makule nga ku wal malope tu fo le fongo le fai pure le moka le fta mat ane vo ka va ya ku on mo ka fe ka wi ale ko ina sa ane me sa wa ya o ka penganga le fe sa fa ka ku nga afani ka ya o ka penganga sinin ka wa yo e ke sa yungi ma ka penga le anga fa yer ka le ko mo ku sele le final le tusi pa ia fato o fa manatu mai pele loia tato nei ata mai loia ave va ai le loi yo e fa tu sa
i le poto ma le atamai i le loi. Lan mena whai le loi, whaputu ona mea, whainga renga le loi, ngā nue, latu le loi, sau le loi, latu le loi, sau le loi, e umane yaso, latu le loi, sau le loi, ai kimu noa wo ma yaso le anga. Ia ngana ngofu o le loi ma a, koe kaumawhanga, ia anga kaumafa. Lea whapuku ma yaso le lei. Lea rau ka ko wo ma le kemingai, sa pisa kulava le kai sili atu le epa, i le mea lea, o le ka penga, Ioi, ba aina le loi, lana mera wa tupu mai teimi nei, ua fe momo wai le tō wha ma le whaututanga, e kau mai i, ua makua le, loa lava po o le are, ka penganga le, e ka kor kemi nei, lana nga wha mga kure mea lea, o le aso ia ka onga, so le kiki, a le ilo se swa vai, wale ola i kulawa wale ola foi suava e mese lava i whaanganga fui o whale le ka ua whina. E sau a whasi silanga pule ia ka whia ka kua aunga o ia inga. Aisia, e te aima se mea mwhai e pule a onga e pole le pule a onga i le kulanga kene nei. Nonga winga koe fo ia i loa ainga e maua e so. O mera lewa kupu nei. O lewa panga ki ar ka ako ngu ur kemi ngai. O lea ka ke kilo whanongolongo, kilo whanongolongo, fia mo mese kala tata noa polare, kulanga nei nei, ia lera o mo metal nei. E nga uma whaile si whasi silanga, wa ufu koe sui. Ai mo koe sui ai. La me koe sui e tata noa. A de wheu ka whalongo, wa amaka nga, sa valivali fo ingise whai e mo meo campaign o le paroka. Ia lea kei hao o mese kemi, o le focus ka kou i le mele kupu ko viki. Ku o mai si mau mea ia. Ai focus na vele ko viki. Ia sau da ngu mela ko viki. Nko e whau au leo. A le fōringa mai o le alu runga ngu mela ko viki. A le ese a mei e whai. Ka ki manga kuwane ke milea tata noa nga whai aku lava le whongo al pale menge. Ai o vanga whau whai lea whai lako road show. Whai a lako kala inga mama, alai pia kakari e mele whai le whongo. Wa koe whawhangu mai umari mele ke minge, o le sa saur ko viki. A ese mei o ka vai e kufoi e le wa maka nga ngaru rui ei. Ka ke ofo ka ika. E mo kua wofo a tatanua. Mo kua wofo a o iere. O le mele ka o le rofa. Ioi, o le wa sa sau. Ia, longo winga a whape makala. Wa makala koe mawhio inga e. O mea mo ia, sa kauanga kapu le lei le o i sa vai. Ma uporu. Kapu le lei, ia makua e ka ofi le lei. Ia na uka kuma vai ngei. O lauranga Afrika tatanua. E sili e lola, on ka kala loa. Ioi. A whai le se fso soangi le maa lo i le mele a whi momo wa i whapea. Wa sili e loa ka kala. Ku ure vangoa i ka ngaka i o wala koe whai lako sa. Lofa ngaka i longa inga whangu fokasi. Whai alo whangu fokasi, whai alo whangu fo e sea oe maloko a inga malongu. E sili a kuronga kuua kuloa i whinga le ngu umaral whanga. E whai lako whangu fo e sea. Aisia, pia kala le whaku, awa le eilo se vai whai mai le pule, i holo e kue kou ainga. Ioi, lesi me mwhainga whai. Lesi so swangi a mako e le ora le vai. Ia pe fo le pawa. Sini kako maro lo. O le mele ngei. Lesi so swangi e maro kura i mele kemi ngei. Au ke vai aku ese mi e fio so i kemi ngei. O le mela nga e mga o mia i are ko whama mau. Ioi, o le ngā rue whakasi. E whawhikai lewa leo ka ua. Kule fio ngan tete sili atu le epa. Kongu. Kongu e mau e se mea ka o se kongu. Se kongu le lei. Peo le mea ngā le ua make le kele ako ni kai au lau. Nō whianga le ata tano te sa. I leka whanongolongo aku. Makala ia ke whanongolongo kuai. O lea pe whoringa mai. A makala la. Loka makala. Nongo winga. Ia, ka koe oe i whea. Ia. Nongo aku lomu kua whai e. Kala sa. Ioi. Ka koe i. Ia. Loka sa. So le. O lea ua malamalama le aku. A whai e ke maariri. Ia mkua maariri. A whai vela, ia e makua vela. A lea o ngā ka kua whapengei. O nea ka kua ke whauroro mo au, ia se singa se dengi e kuwha mo le mamalu o lea tunu.
Le ua mo kako kupe, o mai kupe, kako whanongonongo i mero ngofo i kupe, mai ai e fiu mawhai pia whapea e loko iei. A mongi ia lofa, o lei lor mea kaunga whai. Pe ior ku nanganga ata tanoa, ua ka kido ma whanongonongo aku. Pe ia whodinga mai, o koe whawhangu mai an mene ngā kupu fo i le keimi lea o whaide whongo o palemenge, ai o vanga whawhai lea, whaile lako roadshow. Le ana ua pale mani maro, le foi o ka vai aku, o le aka whinga, le aka ko kilo iei. E le ka kaunga whau oua, e ka kaunga ku, wa kaunga alofa le aku mu. Pe o lau ngā koe whasoswangi e kurko viki ka kere se ese. Ia, mano, a kong ole tulanga le nā po i lea, i whinga tāo le mele wa iei, po i le se mai tāua iei. I se mai tāua iei, ona o le tulanga lea, po i lea o le kapungi kakala. Ia ai, mai lole ma whaupunga lea o whawhia mai. Kung kako whamasangi kako ki ngofo pia mar COVID. Ole mela lea o te maho kau ia. Mana tuana o le population la lea iai mai skete pato a whanau tau i le whatausa. Lele o whaiona puipuia. Lele o whaiona puipuia i le teimiri nei. Le walaki le vaenga lea mai le 5 tausanga i le sutasi tausanga. Ia o le 12 tausanga na i le aho i sufitu tausanga. Ia ma le 18 tausanga e anga i lunga. Ai o le ala tala noa whaapea. Ai le iei se puipuinga mo i la tau ia anga i mai i le pepe fo i le se i tau nunga le whatausanga. Le la tala noa i tūlanga le nā. Pela tūlanga le nā le ta kapole ai a uia. Awa i se i tau kala ku mai ala ka ngaka makua. Awa meo tamai titi. Mo le pepe e le mwhainga mi se kara. E le mana mai se i kere roko le alko i ngā malosi o le whiwala i o le mai matūlanga wa pēna. Al mela na po i le mele o le anga i whapea. Kako ngongofo markoviki i oe. E mawhai o ngongofo ia la kou ia suruanuanga i lunga markoviki. E mawhai ngongofo i la kou ia se fulu saununga se fulu luanga i lunga i le fulu fiku kausanga. Ai o foi la kou mai le 5 kausanga i o i le sukasi kausanga. Ma le masinga mapepe. Se fulu kausanga i le oi i langa i lunga le whakausanga. O mea kongwaranga lea e kakau ai o ngā maukule le se kongo. Wawalanga e o lea i ele manatu le no folo man COVID. Kako ngofo man COVID. Ia le whala kako keiloa. O lea e mutate le COVID. Ia le ngā maka COVID i ale wo man kemingei wo ile Omicron. Wo i umatele isi versions fo i ole afoi ole COVID le wo ye ni. Ia o a whapela la il mga kule o ka kou ngofo man COVID. O le afa whiwhela nga pui mai a kou whangau la iki e le i kai ngo o ilunga le 5 kausang. Pe mai le 5 kausang le sulkasi kausang. O le pole nga tele ala na le ia uia. O le tele ana le ia uia o le tūlanga le na ua whai a sing tele vave tele o le piko ilunga. O le kako ka apale. A le ai e apo i whai maali aku. E le o mau le leise tonu i tua. I le vaenga le piko i kua o le kako ka apale pe nga whatia la ia le. Ia le apo i le vaenga le. A wale pa upunga le apo i le kako ngofo markoviki. Certain. E man le ia la e mesel vaenga le sumbaru teo sanga nga ilunga. Ia matangata ia le o vaku kausanga. E ongo 5 tulanga wa pena nga ilu. E leo te whengofi. E leo te whengofi ale whamei. Kako ngofo markoviki. E le tarwhia ngai a. Kilo i ngā tulanga wa pena. Whapeo le o iei o kungu kekere ia e a po i
e le ua whapea mai kako ngofo man COVID. Awa pe ole mai tau po na ia I whafo ia le ua whapea kako ngofo man COVID. Ai o lo ia po ni pressure lo avaku po ile ele au foi pisingisi. Il malo. Ke lea po pisingisi wa po o ro avaku le pressure ngai o le malo. Ia o nga ua whale kong po pisingisi la ko. I mean, umana tauna tilo le iai. I se tūlanga ina ia mawhai ona fo ia ia le whawhitau. A le teimile nei fo I lea o le alu o le whaile lockdown. Ai, a tala tae au, o kae au, ka pungi kala kae au, ia koe kala yungu kua. Pe o tūlanga fo o le mau tonu e whai. E wana tūlai me I se tūlanga sidi. Kunga makau kia mol kako, mol kako kungu. Mole kako kungu. Ia te o tūlanga ngā tole fo I le mai tau I le temile nei. Tūlanga ngā le o mai tau I le temile nei. Ia, o tūlanga nā te tanoa e matua langona le whanau noa e whina le mautonu. Ia, whina le tuangai, ia, tapa sunga te siline nā ua ratu Samoa. Ia, te noa o papastui alofa. Tēne nawa ia tūnangan whai euna wai le i o temi ata tanoa e pasai ele whiawhia on mamanu le tunu. Ia pēa umule temi ua sioki le tau mafa, sioki maitara se leni, le aimin tupe sosoani ene malo. Ia tēne nawa ia tapenanga e te tauna whai. Ata tanoa, o mō maita to lenga? Ata noa? Ia. Ia. Tēne kore, koe mawak. Ia le lei. Ia. Whamai le sunga ia pulasi mawala whaftai le o whionga tatanoa. Ia. Ni tau tua whai pēa. Please, he fisile atu lava. Tatanoa ele unga o pumu a mai lava se unga o 99 e 10%. E maro whaftai I maro pēa le unga nai temile nei tole fōa. Ia. Ele I au mai tama le nai temile nei. Ia, whaletoi. Ia, whaletoi. Ia, telefua mea nai maua e tustala e a yoso pia mata mua. Whamanu ai. Masano foi o le unga nai sui e tina e to lua o le tu umi e u ina le manuia o I unga lea au maia a wā sa tātou whaalongo I le taurumanga o le case sa au mai lava I talafou e te tau lava o na manuia le unga. Ia tu nangana iei tātou whatatali pēa. Au JS to le fuan whamsinonga o whanua maswafa sa saule niu sanga ngafi o le loia sili a le mālo le loia a le tasi o sui. O le fasili pēta tau I le loia sili a le mālo ngā koe involve in individuals cases. Nā sosi la fiata tanoa? O le tūlanga le nā, o te le o mauti noa le lei, a wā le mea tonu aia, e le mawhai ona tō tūla ia le, e le mawhai ona tō tūla ia le loia sidi a le mālo I se sia keisi. E tūla ia e tifendia po I le mālo. E tūla ia e tifendia le mālo. Ai le sita ngata ho le tula I mo le tula ia le tamaita ia loia siki wai le mai o lana ia ta fa yo ia o mata o ho ie o lo o a fia ia le malo ai le mo se tangata ho le tangata tu mo tangata tota ya le tulanga na ia wa le mautonu ia me umanam le mautonu la to covid ia ale loni vai e o roto metia o ngar fare ale lon tupe tufa ia sili lona tatala le vanoa fai ia finale sa le ainga ia fai sa ia fa no fisia le ainga ia me no umani tu malo leis fa mo pe tulanga na ia tatu va ia tu de milene ia ele mautonu ele umatata tonga covid ke la watu pe ma fo fa ngon mat senga so fa la va ai sia o le ma fa ia o no mo se update on covid ele su fa tu la
wa o le afe tolu se lau lea ana nafi atanua whamonimone. Ia, whaftaia ele o mauti noa le ia i teimile nei, o le mele o lo iei po le assumption nei i teimile nei. O te loa le ua makua vevesi are le a po i le mekanga rengo le soifua malolo i. Ia mana tua po i pe o no whaipana na. Ia a po o le ua whai fale i o le ua whai more stations, substations. So i o valu e substations le wanga i po i le. Ia o la u tilo na fi o le vaenga le la le samanto i. Masalo pe po se furu lima tanga whainga renga i le a po i le tangata whainga renga o li matamaita i tau si soifua. Ia sa iei fo mna matamaita i fo ma. Ai o le tūlanga na i le whaatau nuino o ngā ruenga na. Ia o le matua to o tina o tangata whainga renga. O inga la kongi e whika ho i le valu ia. Ia fo ia substations la ia la ai. O lono winga, wova ma le se lau tangata whainga renga. A ora hui mana o mia le si mona se lau hui mona tupu i le wharema ia la tau. Le wharema ia la tau hui te o tu langa le nā le e tate malama ai fo i le teimile nei fo i le atuai na saungi whaasala lau. I le awa wasilo fia le ia e le o koe mano loia le e le o toe mano loia a li matamai te i tau soifua. Ia e leo toi maro lo ia lim tama te ko ma ia e mesela o le foi wa mata na maua la to wa le wa pa ali mai el ma o leo e vamos se furu ia leo i wa mau le covid ia o lo ia i foi ia lim tama te so fo o mau le covid bila tu langa fa pena foi le ia e te mana tua ia ka lo fa ia i le tele te milene i le te leo le fa te tonu leo lo o le aia ia talo sia ia una isi ia tua lunga no mena na wale nga tau le ai le ai ni leo ala fo fa pena fo le ai i tau soi fu fo le e fa mo te le ai le nga lu nga le tu nga te le yo lo fa i ka to no e pe o se tali fo i te mile nei mo le fa fasili fo i nga le nei ta ia mo ina va te noa o le wingo le fasili e fa ngo fie la o le ngā silia le whaingo fie, o le lipoti mai pui fia, wa le salu lipoti, lungo wingi tato doa te le se meo whare tonu, pio le mena nana natu whisiri, e mna o mia lava lipoti i le aso, o le ngā silia le whaingo fie na le tau ma lava lipoti, tato i lofo ia te leo complaine i nisi o vaenga pau whaile le ni taro lato tupi, le ta ua la nao lipoti, e fie loa e fina le tangata, langa le ta po i le tunu i nai lato ainga, po wa mai po fe o le ta po la fina la na fisiti e mena mia la na le lipoti pe fe le lipoti le la toti na le ha du fafo ya le lo ta to po na fena mo ni ko viki e fi malanga e na tu de Australia na mo to ko viki le lo ta to po la me o vesi le to to nu o me ne ta o le lipoti ata no o fa ngo fia ia Io e tu dia pe fie ni fale fa ko fie ni fale fa ye pe fie ka fa wa mamai pe fie o le di poki al me sitting fie lo po le tu langa nei ye ale fa no ngotu nei lo winga me sa ola ale si di poti ye e te le me la fa le ton ye na po le tangot io e le ta to te lo lava pe ka i lua se la mo le aso ye la sa ye la nga ka le afe ko se la misi la di poki nga fi sa lo nei o lana ku langa ni lo pe ke o kai au me nga langa le finda le e kusa po ai nga venga ata no lau mai e mna mia le li poti a nei li poti e le ya se fenga ka nga mai la ki kilo fia ka fa popoli i mo ya li poti o la kuskala o ka nga le mo ai a fa mai o fia ke le fa le po no ngo vinga kai pe ala me le tato ve vesi nei te lo o fa tonga nei e wodengi li poki ya ve vesi tangata Ioi, nanga i tangata leta pua e fie lo atu se tala. Ai whaftai ata noa. Ia, mesini nā ue lo atu fie tato whare ia ngau whaaku. Ia, upulasi mawala. Ia, isa noa mai ata ta noa. Ole tulanga ole si tulanga hoi le na ua mātou e whai mako pusa sana. Ia, la ua mātou na
ia testa sa. I. O ai ke sauala ile pare e fai e whaalongo kuro wa e mai. I. O kau kau ye se ma ali tulanga fa pena nga kangolo le fai lau testa. I. Umalanga fai lau testa. Le mai le testa e fai le testa o e mau al covid. Ya umala ngai bili ka uye o ele wa ma yang famila ia ike wak. Na famila ke. Ole mena sa uma fo ye yang na. Olo no wi. Fa pela ole la fa mo i kanga te la ko ke fai le test. No fo ala sa testa fo ngale wala wa mai le wa mai me ke ngo fo ya o pelo test. Ye fa pena fo la una na mai fo na olo no wi ngala. Fa pela ole a uno no fo o te le fi tango pele test ke wo lo. O mo wa o le covid. O longo winga e la me fonga ke iau fa pe mai so ka ru pes kamaro nga uno e le lo ke iau ka kala ku le poku ai o le fa o le fa nga tu no pe fa pe na wa mo e ni tanga te fa pe na ale la wa mai le fo le testa le so ai fa rongo tu lo mai fa lo test va pela ia ngai ka no le vidi fa mai ka uie ia o lo test le ka wo ku ye numero foi le o lo test ngai lo ai lo la ia la ko ia po le me wo mo o ile covid ia mo la o ile covid ia nga fa mai lo le ia sau le ko ko fa al fa vela ia uie so mo ka po ia ile manga o foi le ia lo la ko covid ai ka no sia foi le o nge ile wa le sia nga me foi ile si me foi ngale ele se ye ya le me foi le ta tu tu no foi le a to le fo pe le mana o foi le ta u tu na to o no mo covid ele manga o et me o le mo covid a ka mo fa ia fa ma lo sia que nga ai so lo nga fa lo ko le amaliu ia nga fa ko ave ve si lo le ave pa ma ai ava ku fo ia probably ava ku ma ka mi wo ku but ole pride fo ile le i ta to le nga ke le ka mi le fa ye me ye le fa ku mo mai pai Ia, o ko le nga na o de vinga la le net sa no ata no la fa. Ia, la la fing ta li put. A le la kwa la se li po ke ka nga ia fa pe o te minei ia o le wa fe to se la ia le wa fe to se la ma le lua. Ia. Ngai no ana ia le la fina le o me la na e te lo ai. O te tau na fai se fua, to i titi nei lava, o le longo tu pea ma se fau a tatu noa, populasi mawala, please, fesili atu, pe ele o maua se ava noa o le minista so i fua maraloina e fai mai sana sa noanga awa o lea foi lava fai mai le fasa launga la udi, o lea atatala awa o lea foi ua atatala fiti. O ha mea fiki la fai i fua mea sambo. O le ke ofo ka ika sote. Oi. O le mea o le a fai fuaia ia o fiki wa le vanga sa sao le lako ko viki. Au tātou le ftoa sa sao a kua ngafi. Ioi, a fai waka kala fiki waka kau wa lawa i loa fiki me kaunga fai. Lea fai wa mana malama ia fiki wa fai le ime. Ia malala vai ke lele so nge fiki. O kako, ni au ngā kilo i aikia isi. Whao ngā kako aikia ma kako mafo whaunga mai e lea kua. Ioi, kako kama whai aungi kako muni fua. Ioi, o le mea ngā longa kala ia whinga ia fiki. Ia wa umana ko maso solonga, a wha pia wa kongi solo, kau sao mai wa kongi solo. Kele ka ngaka le lei o le kungu e ako e waku aikia ma waku ia menga. Mga mier whau kuanga le whainga marore nge. E le mga mier menga kilo kuloi o sole. Whai se fufuanga o le ua vevela le mea i pere talana visa noa iei le fisirina purasi. Ia, ma roa whaftai e no o tūranga le nei, o lo silent lava ia le a fo ile le kionga le minista
ia o le fa'atonsili o le matagaluega ua o ia lana e gafa mavaega uma nei ia o lo'o iai lava ina i New Zealand ia o le afioga la ia tagaloa fo'i lea Rob Thompson ne o lova ia nei ia le fo'i le matagaluega ia e peia o ia lava lena o lo'o fa'agasolo ia fesili ale atunuu ia e pei o le tulaga lenā e sa tau fo'i la ona sau i le afioga ia tole afoa o i le afioga fo'i lea ia tagaloa ia le vaega lenā e tau ana sau fo'i ia tole afoa lenā ae lē o le isi minista o le isi matagaluega ae le o le minista o le isi matagaluega po lea lava le latou so'otaga e le ministerial level ae tatau ana sau mai pea i le official spokesperson o le matagaluega which is o le sui fa'atonsili o le matagaluega ua e le o malamalama uma la tagata pe o ala mea e a fo'i e fa'avae ai lana manatu le a fo'i o le suga fo'i a laudi aua e manei ala le o le sui fa'atonsili ona e fesili lo le ia o le ala o ala me fa'avae ia le fa'ai'uga lea leaga na ua fo'i ua lagaga'u kakala fikis ia e sa'o i o tole fo e le has nothing to do with Samoa ia le fiki ma le situation o lakou ia i le a fo'i i le fa'ama'i o le mea ga kakauega sau i se official se sui so upu fa'amaonia le matagaluega o soifua malōlōina pei lea o le fioga ia tagaloa e se sau ona saunoa mai i le vaega lea ua le lava o lo'o talanoa i le mea takou sa gofo sauni e gogofo ma le covid e gogofo ma le ma le covid o fea la le mea e mai ai fa'amatalaga ia pe o le a kakou afai mai ala o usila ma usekalia kakou o i kakou ale i ai o malamalama kakou pe o tulaga na hoi le o e mana ia ile o mai o le vaega le lau mai ia lau kausa'o mea le ingoa lau kausa'o mai a le ingoa ia uai o lea ia kagaka fo'i le official i gei e a fo'i le sui fa'atonsili o ia na mai ia le fo'i le talasa'o a le mataupu lenei a tilitilo latou i ai ona fa'apea le ukauka fa'apea ua lea la o lakou la access the information na nei lo le alua le sau fai mai ia o le la alu kakou la kakala kako o la fuka kala le se ku'u le e le o se awala e fai e le mataupu le tole fo o le manunga le na mo le so tatou tunu ai lo se me ho ile le alua le ufia saunoa i ai kaukala lo i ai ai without facts without facts wal nenga ia fa'amanuai telefona matanoa fa'apea e iai ni fesoasoani mai le mālō o fa'apotoga mea taupusa mea ai tasi lenā fa'amamaʻaiga nai tagata mafatia talofae fa'apena niusila nei feagai ma le fa'amaʻi e fuli lava ia mai pusa ia le foi te whālongo e tupu foi i ne tatou motu i sasae na tatou uso tua oi tutuila e oro iai a tapenanga mai malo tele a tatou fia whālongo atu o mea monia tatanoa e ia to e watu tala whataitai a leilo se vai tono le a onga whina mutu o pere peipa ia tasi ale option of mai ia atu loa o tu e tō wainga e musu le pule ne tupu mai se whāle velafi a lele nga fatia la to e fa pe na votato malo temi ne a fai ele e ni so soani ave e tangata la na meta fio fie tangata a le oro tangata e o fai la ko nga venga i prepare ai nei me ai ma tu nga fa pe na ma fai la to la me na ta fi pa fa pe le se ta pe nga malo e forninga mai e le o iai se so soani malo ai ko e ka fio fi tangata ai pule la to te me e ono ma off ai le afuna la alam le o te mile nei o le mele nei o te le lona pole la ngo le sa a tatano te le lona mena o lo wanu i mele ei o le mele tamo fai ia tato ta ofili le tato sa ta ofi umma me umma se sau la no mela
o finale o tangata e maua COVID. A ta ofia me uma. E baturof so soani e maro. Pe ala menele tupu ia tunene. A ta tanoa matua le mawhai e tangata i nei Australia ta fiofi. Ia sava vali loa. Sava vali e tangata. Aisea, mo kua le mawhai e tangata lea. Mena na e ta te wa ai e mo me o whainga maro. E po pole tele i tangata. Te minei, e le tupu sa moa, ma o te whai atu a ta tanoa. E tupu mai, a lewa o mana wona tu tato maro. Wa ta tau, o na whamautu le lei, te tonu le lei. Whamautu mai, po le alisi plan i le vai aso lea, ma lisi vai aso. Tai pei au tala li poti. Io e mawhai ona awala pe ne whaata tanoa fo i le whiunga professor i le aso toa nai mo te atu. E whapea fo i le sunga le whenau tusi le vanga whawhai le HPP. Olo ia vanua. O lea te wawai atu nei, o lea te popole e wahalu nei whamatalanga pe fōringa mai, o lea atu e tupu mai fo i le mea lea o whama, o le wha tau whama mahina, o le mele tupu ia sa mo temi nei, e mana o mia ngā rue whaatasi, ma whai se tonu se tasi. Ia e, o tūlanga nā whamanua i mai tole fua, te noa RJS, o le mea lea e iai e peia e kiu le whariki whanga i aso e kiu ai le whare mai. Ma supermarketi, ma whare karakupe. Ia, ma vai la oe mele le kupu ne. Nga o sina whaukuanga lava tata noa, se nama to le fua, tumu lea sa tupu ai le whare lawe inisi o lea tunu i le bank lea e i tau ese. O le ai ni whale ui, e o ai tangata, nei o loa lea na mātou tunga la au, ia, o tūrau lava, ia ki whaela ia ele, i si koe ingo sia nama, ia wai ua ngā whaangala ko ngā la au, ele mamano lea tunu, ono le lea i o si tāpenanga, e pese atu te tātou pukarami, o se tala whatai tai atatu noa, a tuwha mai le tai se lau a le tangata. Mai le pepe, se i tau lawa tangata matua. Tuwha lato tai se lau. A whapela tō ainga ta tanoa e tō a fitu member tō ainga. Maua lele fitu se lau e mawhai e un tōno nofo i le masina atoa. Wha nofo e sea. Ia, motua i ka ofi le koviki. Uma le masina. Mo uma whima le koviki. To e fo i ale tātou tua le. O le mei ele loto. Iei awala. Mena ka le plan. Loto whaatasi. Io e. Pea le tū nanga na le ana a lena sau noa te mai tai a whina le mistau tupe. O le a watu fisosoani mo e lima vai. Ma business la iti. O sao le ata noa. Ia. Mena le sa ana ia. Ia. A whaila le anga waa ia tangata lima vai. E lima vai male atunua tatanoa. E le ia sesi banga ngā lawa i lau whai pisinisi e lima malosi. Ia ai whai se fua. Tai se lau tā la. Wai lima vai mā tangata. Se lau tā la le mempa. Pe se tala whatai tai le whai atu. A se lau tā la lea lawa i eia sosoani o watu. E alanga li mai le tōninga o whina leo a uma mea whina le alu le tupe lea lua se fulmiliona le liu tupe Samoa pe se mea tōru se fulmon tupu pe kukiki pas fulmilionga. Lawa ngā whākia pe na marifisosoani Australia. Au nei tupe lava tātou watu nuu e fisosoani ei e mana malama fu ei. Ia ona usi tai leo tangata. Ia e whina le whape i o tātou tupe ia whina le mai whina lafu mai a inga ia tau tō nā o leua patu tātou sosoani aina le tasi lava ia tasi lava ia whape lea ia tātou lewa ainga o lea tunu lewa ainga o lea ainga ia tātou whare tupe ia avese o koui o ma awane i toi mōmira e iai a awala e whai iai at least o le iai le wai iai a mai a lore nā pa ai po sau la COVID. Ia koe kan fai fele koe monitors e ka kara ka ko sa. Pe e le paunga tu langa o le mele nei e le ai ma se alu nu mele lalo. O le wha aku puinga o le kele lava ka kala o le kele finga sa sa o le wha mai ata tano. Ko so ne
o plan ia fai o plan sa sao i kuat fa bai ma rako ia ma ke le ia au fai o le singu mela no ngovinga o ma fo vinga langa le ma singu mela pe o pala ai ngu mela da vai ia ya pio le tulanga na e la ka arona fa malo lava ta no si fai tu nei ma fo ngon ma tu senga de wa ma ne telefino ngalo le a fina le sia nava ya le la makanga i wa pisa de be yo le la mo umanga e wa pisa de be le wa fa nga se pala a o sia ai na e de ma le tunu la ka arona fa malo atu ta no te sa telefon man mi lava ni aso matongo fia pisi lava ngadwenga e le Paulo Pens o pulasi nei taimi malo lava ya fa malwai ya ese fo i toa hinga sa le fe momo wa tele tonu su ya ai sia pe fa pe toa hinga malo ro te ia le tatu atunu te li fa longo ai le taimi o sunga te sile tu le epa o tupu meni mena fe momo wa tasi lava le leo lo fi po sia mo pe lua maro ya malo si tele le family o tangata fai pisnisi ai atanoa wa ia ea se fai pule wa afia i le fa mai po le mea ea o fai tui ai le faia mua test ia o le talana le te tasi o paanga finale alo ia tatu pokalame sunga ia lo fi po sia moa pe lua fa mo le atanoa pe ia se fai pule wa maua le covid por me e o fai mo ngi lako test le ai ya ele o termine ele o tulanga le na o ngai le o faturanga mai ko le po ye ni si o fai pule le mo ele a fo ile covid ya ele o mo le information temile nei ya pa ko ta Solomona ya pelua ya le mo masitala tu sa pelo fsili fa tele sunga tui ya fa manuia le tua manuia nga lenga ya no fa atu fa tele nga le li au che yes o tu no ya I fafo ya can live with covid swiva a o Samoa le nga fa kia le tato health system ale la el ka ko ku o le fa mai pe over male lua afe cases ia o le mea moni na atanua e le ngā whākia le kākoa ko ngofu whaakasi ma le kōwiki. O le makua se i singia i ni kalakanga whaia ngi whamakalanga whapea. O ngi whamakalanga lawa lea lofa I lea kungu. O ngi whamakalanga kūla whae. O ngi whamakalanga e kau mai ai e lo I ai se mea o ia ke ia e mai kongo lea kungu. Yo kusa wa kongi le solo atano wa kongi le solo yo menga ka o wa kongi le solo yo a kongi solo sawe mana lo la kusis kai ka yo le a finga le kumalo le mga mia ni kai kongi solo ya le ala ke vai ku finga le kulanga nga atatano na so finga ngalo ole tulanga la pale na le pe ona e ko ile tala no nga ile nei tae wa vavete mai le fa upunga le fa pe ka ko ngofu sa ungi ka ko ki ngofu fa kasi mal covid wa pe ona va wa po le nga tele na ye ora fa ka ko ngofu fa kasi mal covid ai fa pe na ka ko wa lai ki ia la ko ia mai le pepe ka u le whakausanga. Mai le whakausanga, ia mai la ia mai le lima kausanga ngai sukas kausanga. O le whenka ke rea ia koe ngā whaupunga le. Ia wa rongo winga, ia o rongo winga. Wale ila se mea fwoi ngā le e kau mwhai a, oi au ngi koe whai ngiau awa awha pia mai lola ka ko ngofo mana COVID. Rongo winga na wai ile mea fwoi le. A e alua o ia, a e maa whakua lawa o ia ile. Ile kumu kai ke de pole ai langa le ko ka ko ngofo man covid o le wa ka ko papea ia covid sau do mkwa lo o ia failo wi pe ole
mo ni lau sang ronga to le fo pe ol ba ngal na fo ile le o le a fo ile ele ko mga ku mafa ia abe ese ko mask ma me fa pena abe ese ko kali pofong abe ese le ia a fo ia wa ia o le makua ile fe ka wi la vole o le a fo ile o le me le me le o le fe mai e ka la ka ku ngofo pe pa ka ku ko mafai ka tau mafai fo ile le ina ia ave ese fa mai nei Ioi. and we kawang kako kumpay ka ave ese fa mai ave ese le fa mai te vanga ngala wa e lula o ia ku ngui fa yang pai ka dia le o ai ko sa wa nei e sa wa o e fa pai pe lo test ko ngia o lo test ma fo ma mai fa ngo fo ese e ka kawang pa manusia pe ia men lengo le si portion o le ku u le ele kuia o le fo i portion o le e a fo e vai ia le malusi anga fo le la ko o la ko kingo fo e pui mai la ko me fa ma va ngale ma o ka ko wa fo a wa le fo ringa mai ke o le fa punga le fa be ka ko o fo man ko vi ia e o ngala mo va ngala i ki le mai sfu ba urwa luanga i lunga po le ko se ko sa mo se me penga pale fa fe la le lo ke lengo le pu ma o nga kungwa le ka kungwa be e shel fa kungwa le fa pe e a po e ka kungwa fo me fa ma Ioi. e le fe ka wil me le fa fa ma e ka kau pe nga kau ma fai pe ka ko ia fai pe ka ko pui mai pe ka ko pui nga fo ile man fa ma i nge ia to le fo O ni makua fia pupule o ngi kanga kamala ko sa wanga. Ni sa wanga dia lofa. Ia le fai mai fatoi ta tana fiti. Awa le ia ina la ko va le fia ve ia la ko fuanga mala ko kanga kama mai. Mai le ia. O le ia kangia mai fa mo lunga o ngi ia finga le sa wanga. Ia ale e so nga fai lava fikia wala e la ko va le. Ya, kako. Ya, kasi fo diva le nga mai le HPP. Ai o ko fa fo. Ya. On se o kale do I finga le a fa ya ku fa me kakala nga lofu kakala fiki. Ya. O ngai me o malava atata noa. Fai de sa o le fai lava le ka ko pese mai na mtanga ka penganga. Ya, la wo mari gaming e o la mera wo kupunge ya fai pe le va tu fa tuanga e le la fa mai noa fa le va fai ngo fie i le solution na atata no ka ofi le tunu kufa ka se lau ka la le wo o manga i IT e fa mangingo ai ka se lau ka la sa mo tangata e le te le la se tu pe alu yai o le tala wha soropite o sa mo le laulangi atoa, wa wha alia le alofa o le whainga malo, ma tangata o le malo, I tangata lau tele le atunu, wa whai me alofa I tai se lauta la, whai le tātou sa mo le masina atoa, o ma le masina wa ai to saula rungu mela, o na tā tala lo le tātou sa, aua mahala malama o tangata. Te minei, ka ki, ka pe, ka kala, loka. Le oka ko vai paunka e kusa pe loka ko kongo le sela e o mai ai fafu. Aisia. E a or ke mi pressure tangata atata noa ia mo ke le fa le kong. Mo ke le fa le kong. Ia e o mai te mi me de la vai tangata un sai. Ia. O ni to tap mai se sia papastui. Ia. Pero le tasina to esa abusa good morning to le foa me se lava sunga atata noa te sa ya to esa abusa fa mai ya e alanga kongi le solo yo mo kokongu malo toi ya kunanga yo kunanga ya yo mena na vita to va nga terminate ya vole mautonu te per telefona le Yesu la lava e to fa Yesu tu le tamuri le ba ya wa feme mai le so e fa pena o ma e na no fo ia
le fionga ia le master le papa stui o ia lo ia le atuanga o mafo fonga so soani ia ana o fe me mea e suru tato ba ngale nei we te mine le man tato pisa me nem ta pu le la anu vai aso ia e pe fie iai pe le fie iai e le uma la val pese le moto sa movi ngole tua nanga le tato le pa ia le pa sili no fangata le pa na le pese tu lava le moto sa movi ngole tua a fa pe foi winta pe nanga wa foi mo me fanga palota ia tal sanga tu ka kia nga me focus o tato ko viki terminate o lewa mai se leni ia la ye se leni ia ia war fanga nga se tato se leni wal mena le fia na mia de tu no mo me reporti update me fanga nga tato po kala meta no e fai lava ia so uma ia fai tu lava wa mo tau foi na alu mana so fu mana so falele e alu lava ia terminate o lo fa malota to ma fo fa ila so fu mana so falele e a lava tato aso e lima a lo tole vasenga e adu fa so lato e le la ngorto le to e titi ya a pa ma su na mi le te vinga ti ai tufa le so swani mo nai tangata sa moa a inga tato ia ai le ngata na lo latu la sa pa la yo na ia inga fafu vai vai mana ia e le ia se sa moa e lima marosi e lima vai lava ia le o mamuru ma sa nuanga te mai tai mista tupe mo e lima vai ia si uma tato lima lunga e lima vai lava o nata noi al mele te vet nei e uma fal mele lo pe na o se tu pe si ai na lima vai anu to ato te le lavo sa mo lima vai ia fa man manatu a mit Edward ia le fa ali no na le fifi fa ta si fo ke mo ngi wo so mo nunga mo tsen ia mit ia lo war va lo a wo por o mene nei le to ni woni no ti le ve fa le tonu al sa ro va lo le sa ko viki ke mi ngai ya fa manuai e ui na ya ko nga ya tangata fine fai po kalame ta ya va per fa malo mo fa tai lo fionga to le foa e mo sunga ata no ya o le wa tata no man ma to vasenga le on pele ya ele o popole lava ya i fia me wa ya mo ni le one ia o le nganga leo le man mai tawina le manu le tunu e tatu ono sai e leo tula fo ina lava tatu le tua so vale fala va au ia marolo mal fa so ne yaso lilo foto a manu ia fo dinga mai e leo mama fa le marolo fa mai ia o manatu na matu vasenga i lunga tatu tu singa lunga tatu YouTube channel atata noa mo le mpaina pa ia tu vasenga ai no ia te le lopo o ngā lua whai nu o lato senga ia ai nganga mōrunga lava o risi ia tātou matapu le vai ratu le te le lava tātou teimi se to e whai mai alo news le tau mai le plestene o le whale whamsinonga plestene o le whamsinonga whanua suafa ma te mai taimi star le whaman mole atatu no ia maro whawhai a te ole mata upu le a ko ile le sta fai ia le mana tu ko ile na ave ia le na ave le ia le afionga ko ile le afionga ko ile president ole mana tu ko ile na ave walen ka o fiele minsta ia fa o wino nga wenga le pamchonga no mswafa ia ole na ave ile ole mata upule le tionga ya upule ai le presidente avele ole mata upule ia lela sa faise do i longa ma o lo fatali ko ila le me ngol fa i ungar fa msinonga ai teila ole mata upule le na sa io ina la vai le lo ia le tionga ya upule ele lo ia le tionga ya upule ai ia le manatu le e a foi o le tamai te minstara o ia la vana na fa uru ia i fa msinonga le matanga rengo fa msinonga le mata le fa msinonga le o ponua masua fa le mare fa msinonga o le fa mare fa msinonga foi la le o solinga tu la fon mare tu foi o le fa msinonga soli tu la fon no le o lo ia i fa msino ia le tato no ia le fionga ia satiu ia le fionga ia vui ia o le fionga fo ile ia niava ia o le fionga fo ile fo ia va ai
o ila tuna o lo ia i le fam no na fam sinonga maulunga le tato tunu ia a o le fionga he pule i o le ia i le fam sinonga pulu tua fo ia ta i le fionga i le fam sinonga pulu ale tato tunu ia le la sa faia le fo i le fatau tonga fo i le o le sui presidente le sa ia i le ama te pai tanga le na sa mpati nei na la ua ile o mautinoa mai fo'i la pe ua fa'a mautinoaina le a fo'i ua fa'a mautinoaina ia le filifilia oi fo'i o le afioga fo'i le ia fai mālō matumua le misio lea sa kua masino faigā palota lea na me'i lo'i o i le fa'amasinoga fanuma suafa e avea ma presidente lagolago ia ai pe la le tulanga na le na fa au ia le faia masu ina le mata upu le na ave ai le finangalo le president le finangalo le president fa mna mo so o le tonu le president was so solo atu le malo si angala le o le executive ma tu fo ia tonu ba na fa tawanga tolu vanga whātau ngai ur whainga māro Samoa o le executive leo lo i ai le fionga i leo le mālo whapena ma le pāremia ma le kāpeneta ia o lo i ai le whaamisino lea o lo o ta i ai le fionga ia sa tiu ma i le fionga ia kurai ma le usa le lei māro si anga ia lua o le whaamisino ma ua i ai po ila ia ma le ma le parlamento leo lo ke tai le fionga i le fonga talai o i tu fa ka tau ngai na tolu o le penga malo sa mo a o manatu la fe pule ai wa ya mai ia le executive ia le fionga la le i le fatonunga la le na fai le fatonunga le na fai ko i le al minista o famasino le fionga ia matamua e ta ofi ai ia le whaamisinonga lea na le tatalaina le whaamisinonga o panu so fa le tausanga nei le na tu e tatala le solusulu o pepuan ia le le whaatau muina ia ono le manatu la le o ko yo le fionga matamua e te tau na whaatali se i uma le so ngā le komiti whaapale mene lea na so tau do fia ko ile le tu so e ai pili ia le mele nga sei le afionga le au malo ia ai fa mai ese ko o ina tonu la le na tu la i mai ai lo la le mata upu le na ua fai le wa fa ulu le tangi le fionga le president of Hamsinonga fa ulu tangi le president of Hamsinonga wa ya mai ia le apo ia le tamaita i minsta ia i le ngaluenga la le ale apo le ngaluenga la le al famsinonga le ngaluenga le famsinonga ia wa e apo i o le apo i wa e tu so le minsta i le manatu o le president of famsinonga o le minsta i lalo le executive le la wa mai la na fatonunga malosi le pai ai fa o winga ngaluenga le famsinonga o no so fa ia le mela la le ma fu mai ele mata o pula ona o mana to tionga le president of Famsinonga o le a fo i wa ya mai ele executive le ia i tionga ka mai te minsta i le pula le Famsinonga no so fa Teo ina tonua la e peila o le la na pai ele Famsinonga e tasi la le va ngole o le a fo il Famsinonga wa lo ta dia ne sei o le manatu la le ho i le na io e na ai a fo e te mata i lo ia a le fionga le president o le pule la va o le matanga luenga o Famsinonga o le fionga ia mo e mena fa mala mina ia le tulanga le na ia e pila ona fa fonga mai o le nanga avele o le sa mana o ia le fionga president mo se fa manga vai na le na ia ila le na io ia tual mai ta ilo ia le fionga president
le fa'amasinoga fonoga suafa e lē ai o le pule ale na o le pule na o le pule ale minista o fa'amasinoga le afioga iā matamua peila tasi lenā o le finauga autū lava lanā o le mataupu lenā ia a'olo fa'atalia nei la ia se fa'ai'uga ale fa'amasinoga o solega tulafono pe o le tulaga lenā le sa tau fa'apula atu i le katou item lenā i le taeoni lou fioga tole fo'a. Ia, manino lei whaamanga, ia, mo le sida fia tato mamanu, le tato atunu, ta mama tina mātua, tato au whaafonga, ia nau sau noa, tato noa, o le tūnanga nā no iai, ia, o le pule lava nā, o le tamaitai lea whina le minsta, ia tato talitali le unga le whamisnonga, ia, po tasi langa pule, ia ma le whaavai o le atunu, mena ia le tanoa i tato, i tu atu le whamisnonga, a luo mele li poti, ia o sau noa fua ia le nane ia to fata to mata to pule ai le pule o pule ia le pule fina le tato te lo ia le pule le tato le motus la fai o pule ia le pule e maunga tu lisi pule al pule ia le tato lo ia lo fa le pule le tomata ia fina le on mista famsnonga ia on na pule tato fata tal le pesi se pule po se pule ia le tato lo ia e le mapu e le ko pule ia feto ai lo mapu mo ko pu ia ka e mapu ia to tu sa malava o me lu o le aro te pele mapu ia o mapu wa o ko pu a feto i lo ia mapu ia lo ia wa ka e lo si mapu ai fa penal fa tu sa no mene yo pule ia lo fa le pule le minsta ia tato fa tali fa bisnonga place la to si la fia i tu langa o le mana ia le telefon mo le ma anga o le ia nei mi mita mai se si sana pule o le mapu. Ke o ka e langa mapu o ke me fito ai mo ko pulu. Ya, wa fa vai na i. O le si tu langa vo le sa o le o teno fo no fo u mo ofisilia ia. Ofisilia u ia wa. I. Ava pela o le executive. O le classify ia le apo ia le tama ta minista o le executive. A ne foi la sa wi avea ma paululunga o le pamsino. Ele fete na ilu. Pe o le mena le uteno ia mo tau fai fo ile e a fo i tu fa tau ngai o le malo. Ma le fai mai o le executive o le pamsino ma le parliament. Ai a sauloa la le pule mai o ile a fo ile executive. Sau no fo atu ile a fo ile pamsino. Ona toi pule atu leo ia i pamsino. Ona i lolo le ufete na. Vai lolo le ufete na. Ule o toi eise ule toi te pamsino nga tonu fo ile. Ia i tulanga na e bua. Awa o le sina tulanga mo tau ama tilo iai. Mo tau na tilo iai. Ona elefe mai elefe ia le executive o le whaamsinonga me le parliament. A lela ia i. Lela ia i wale o manino mai nei la. O lela o le a fo o lea ia le executive i lunga o le whaamsinonga. Ma fua mai la i le vala le o le tamaita i whaaminsta le i o i le executive. A lela o sawa ia i no. Pe o tūnanga, mai tasina tūnanga, wale lena. E na mawhauwhaua ia i fo i i tūnanga nei. O le whetau i lana. Le whetau i lana po se sasi. O le e leo mautino. Alanga o leila loa o le. O leila loa o le tūla whono whawai. E le whea ia. Ia le parlemene. O le executive. Ia marapamsinonga. E le whea ia. A lela e o meilo i le mele. O le tangata le executive. Ule i lunga le whaamsinonga. Pele o le mea tonu wala le nā le ia whainga mālo po ia Amerika. E tau o a fo i o undersecretaries. Undersecretaries o le awhapea o le matanga ruenga le o le a fo i o whemalanga i a Amerika. E iei la po undersecretaries ruenga le o lae e iai wa ia le minsta. Ia le mea. Ai ese a nunga ngā ruenga ia i nunga executive lai
lai tau mawhai mai ai ale minsta. Mo ine Ele sau i la luki, mo tua i la luki. i O tūlanga na tau mai tau na, e whete na ia manusi anga na e nu. Ia wale la ua whesiningia nei e whamasino. Ia e tani loa la ia le leo ia ale presidente ale whamasino. Tani loa le tamai ta ilo ia le na. Le ai e a fo e whamaunia lava o le pule o le a fo i o le matanga luenga o whamasino. O le tamai ta i minsta. Tono winga ele ngata o le waenga le la le executive ia le ho ila sau pule i le a fo ile matanga rengo paps no e o tūranga na ho ile o na o si manatu ho ile le sa to e fia fa o po tu le mata upule e wa tela ngona tasi la mata o ko tau na fa o le le awa fa mai la o le o tu fa fe nga e tolu le o le a fo il fa nga mano sa e le tau na fea ia le la fea ia i vai na le fea ia i wa ia mai le ia pero tu nanga na tatanoa ya famesa nga RJS yo minska nga wanga ongi decoration te wai de officer ai ese tangata lai fai unga o finanga solomona o le metonu na lea eta o le fia puli ya pero le asoval fala bau o le tunanga na le kangia mai ia le fai sa finanga lo matu senga wal me mo lava na vai atu sem na tutea ia o le kōpulu ia manama o le kōpulu ia o le palamia o le kōpulu ia o le pleskenge o whamsingonga ia walawa lua pleskenge le a whinga le wei ngei whamsingonga whinga le kura whonga mfunga swafa ia ma le kōpulu ia le whonga whakalai ia o nana si me so o a umaola kōpulu ia o mapu ia le na whetau ingela ia mai le nunga whamsinonga tata wai moni eisa nuanga e se lava tangata ia minska e se tangata ia whai unga e moni lava ia sau nuanga tati le whai atu o te ioi po te le iai o te wha moni iai langa leo tate ilo e ta ita ia a o le tūlanga la i le whamsinonga ia o nā mai iai pawana mi lave te vai atu nei a o vai atu suafa i le mua whamsinonga ia te longa al whanau noa pe o le tūlanga na mana o mia nama whamsinonga pālangi i cases whape nei ua tātou lone nei ia mena tupu ia me sidi ia la ia i lis whamsinonga e umar whamsinonga le atu e pēa whape e whangau le mali e tonu o le whaminga sa o ana ia tatanoa ia lewa e sanua tonu na matulanga na a tatou o le whaavai ia nawa e sanua o le talifu na po ana whamatanga no ia po a whamatalanga o a o le whaavai lava e fua mai e le fua le whamsinonga te ia tatou tu whamsinonga tatou whatatali o ni tatou tua i titi tatou loa fwini mele na tupu le whamsinonga tina ia lena matua whamanino mai lava le whamsinonga ia le funga fitalai ia o le mea le nei o le tinganga kam fai e vividi le kulo e vividi ngaki le alu ngaki e vividi al me so ai wo molani ni for ngaki o mena le tupu nei tatou temi nei tinganga vividi e kula vele alu ia fosia e le me ku e mo fu molani ia o le tulanga na lilo foto manu e moni le papastui o le na wa mu a tor sa pasui se va ai pele o se lo ia foi o le ainga o le minsta ia o te le loa o ni tato pore natulanga tato tu pelfa tua il tato whamsinonga ia o naro mai e fultari ia me fultari tato te loa ia e fui awala e to e uia a tato noa tato e foi e to lava leo news le tangate na maliu mai o i tanga ma samana unu o le atu langa na no hatu a e whangota mani to e mai e lava taro whai ale na umale whangotanga ho ile ngai ia sau wa ona tu na era pio e watu ia opo umale ole whanotanga ko ya ngai mai uta ke no mai le oso mai lungo papa oso mai le lungo boa se full tasi la tu le na we whangongot
I. na oso mai le ilunga e pe te iane la iana lua kule fo ile ngaru fo ile ka aku le papa ia e umai fonga ua ka fe ai male o di ia to lua I. ia ole au na to lua le wa mali liu wa mali liu ia la uri ngai ko lua ia le la e fo i wa mau lesi ia wa mau fo i malesi ia wa mau lesi ia wa mau umana ua ia la kino mali liu e fo i to lua ia man tu foi le sa ta ua foi ta tu telefon ia le foi na il fala la ve fa pena tu foi am tanga foi o tu sanga nei e foi na mali di foi ni se di e to ua io non me ale Kano no le fai. me ale foi le de wa la ve ia pe o tu langa le na foi le ia man ia foi i tu pulanga i vai ngo foi o tau le ia manai tanga to foi o lo ma ro si o fai ipo ia misia le lama ia e matau po i matulanga fa pena I. e la tau ona tau sisia pe ia le saunga le mu ia le vanga le na fa pena sa vali lunga le papa mo mala tu fa tanga ia ai tai ia le ngat Kano fai. ia pa u tu ai tami ia ma fa pena ona le ilo tu ai lo ia ai ile a po ile tai au le awa le pole sto na il vanga le ia tai o le so sa ia le funa so te tau sa i si ia vo i si tamale si tamale mai i fe fo i tang i I. tanga i sa vai le fa te na sau a vo i lea tu ula na faiva mua mua i pa te ar fai lon to ru se to ar Kano ia le fai. o le koe rua le koe fo i mai I. ia le funa sa tau fai ia le au manga fo i ma le sosoni mua mua tau sa i ia pe ta i le i maua lapa I. pe ta i le i ele ia i le i maua ai ia e o tulanga la na ia no na iai e ta taua ona pa mua mua le saunga le mu lono winga a fa pe o so tele ia te taua ona a pipi i le papa pipi i le papa pe tau mapai se sia wala ia pe ona na ho ia se ia ho se i mai ale le ia le suor tai le o ia ona anga i mai role anga iu I. Awai ia wo ai le maro si o me i o le papa e masani na mato wo inai ke fo ia fo i ngai New Zealand e fo i me nai e fo i masani no ia fai fai vai inai i le vai menga o e ta o mure vai i beach ia menga e la me fango kai ka a ka kula lo tala ma rosi o le me hoi le leo langan ai sau pa hoi a sau ala ngal hoi le la ke sa vari ke lo ilo e ke ia o bo hoi o ia ka pe lo la Yo. ati o menga ka un ko na mala malama ia la to ne o fa ngota ya mala malama le ia la to ne o fa ngota hoi le ia a o lo ke mi o so tu ia le tai a lo ma rosi hoi mangar ia le tawana to la talata hoi le i le papa ho le expose o i le papa ia nei te lau mo wai le vai ngale mai ki wa ko dan malu sio le singa lu sa te Malo. tu langa fa pena a si Fa me se ia ale o tuai se ko mal fa nei ainga. Ia me se foi ia nei aingo nei foi ia tamari. Ia le se fai loto le fingalo fai to tasi le tua. Ia tato a ngafo ia ti mainga ia o batu tato pokalame. Ia e mati e fo ia le anga iluma. Ia le tele lava le whanua noa whina le tati adofa. Le sa saru koviti tele maftianga ro ia isi o tato atunu. Ia whapopo atu e matunang whapenai. Ia whamai le sunga ia RTS, ia whunga whikalai, e ngaka lava langa pule ko konga le maoka, whungo, e le kauang ko e ia i whafu mane maoka. Ia, le awa ka koe loa uma le tu langa na, ia ka ko ka konga sa i pea. Awa e mai lava le whamisinunga, ia e anu lava le nunga le whaavai, se wha ngā whai la, ua to e tupu mani mele tupu mua mua. O le si ia whesilia a tatanoa. Whawhesi koe inga le anga maa ngā vai, ofia, whafo le whakawale po whafo le
le security ngofo ai ka leo ka vale po o fele menga ko pe menga i kua po ia pia o i whakala ali po tasi pan mai whai kuma i pan mai whai ano ia po ia pe ana watu huri tātou telefo i tāiau nei ia la wa mata susu e ngā hoi le whaaro koi whale le makanga ruanga le mafua anga ole le vaenga lea lea sa mana tua hoi telefo i wai aso nena se ma whai atu nei na ua maua ia le COVID mua na vai po ia le panbaina le o i la roman wai e wa e la tu le po le tangata na le sa maua i le COVID ai na mai la fai le na mai fai le po i le siaki po i le fa fu fale i mai le siaki po i le fa po i fale i and o le uke tau mana mai le vanga po i le le manatu le sa ia i le foma e mai fa fo no la i tanga te tonu le fa mai vai le ki le fo i fa mai i potas al ma fo ana mai po nei pepe sia tu fo i matanga le tonu le fa mai nei pepe sia tu fo i tanga i tonu le fa mai la to u mo ro fa nga ru ngai Ena na ia ile mana tu ho. Mai pa po ye si to ina le yo au ti tan jon po ya. O le mele na po ile tau na ta pen na ia ile fan ma. E tau na ta pen na ile a mi sa fan ma i fa i tu malo. E ta tau o na ia ye se fa i fo ile i fa fo mai. Pe ale te le ye le ava no i tu tonu fan ma. E a vatu la tanga to lo masalo mia. O lo ia ile ko mau le COVID. A watu fa ia la ko chest. E wa pe o le mena le no fa ile lo man. O le fa no foi fa pol tanga le wa mau le COVID. Ia e vili mai ia pia. O la le met. Tau no fai la le fa to nu. Le la watu le fa to nu ko ile le to fa ko ilo nai. Lo no winga ele fa na tu to no le. O le fa mai i la lo man. Ia le ala ua mau mai le tonu mai la manu la to ia la ua whaalo solo manu ia la vai ia si ngase le na le na mau uruai le uruai case le na la manu ia i le whaamai o le COVID se pului o te masalo salo a foi o le tūranga na le ua tupu na tupu foi i le whaamai poutasi o no le uti o le awa noa foi lea ia e mawhai ona tau mawhai e whaanofo i se tangata fo ile o mau le COVID. O te langona e au na le tupu e mo i e le matango pie le ma neia. Ia le mele o isto ina le fitu sulu ono tau sanga i poutas. Ia ai na o le situation lama la na tula i mai le na po. Mai te tau po i ona timitilo le di fo ma i na tau le tūlanga fo ile le. Ia o lo o ia ile special fa ma ile a ko ile te mil nei ia ma le tula ko i rona si o mat o te nei po i wa tau le pua le tatu o tuno mala ia o te masalo o le a mau ile so enga le wa a fa lo te fa le wa fa nei ma fua a tonwa na vo ile le tau mo fa ia mai si tama pua le fa ia ona o le tula na po ile te au no fai atu ia i longa na ia se fale se fale tapo le ni po ile se fale ia fa mai o le fale mai i potas ia a o ile lo ban esa ia ile le fale ile sa fa no foi se ia si tamale na udua i mau ile fa mai o le apo i COVID malo ia o le nganga ia me monia atatonoa si ka ke ofu kai o le se vango ko ngol fale mai dia ka o fale mai ia me ke di ia o le e pe pesi de fa mai le popole ka ka wanga tweet fa le to ina le to tono se pot o fe le makiva ko ko se poku ia mai lo fa fo ta to te do o fa fo o le mako ale anga mai ia la tu langa na ta no o me monia mal fa mauni o no to se sin ia fo mai la te le vole o le tu le frustration le finale ia tangata o le finale nganga na fai hai e le se tu
whapea o ka ika le se fo mai, a sa lako koe inga, a wakwalo koe inga ngai whafu. Oko. Ni mo kua leanga ngā koe ngā mea. O le mea sa wai a tanua. O a mea whai isi poku. E le whapea e whingane, a whapea o leke, a isi poku whapiko i polonga official fo. Official fo mai lea e a. Kui e le vangoa. Kai peo sa maria ngā le whingane le ngā lako kaki kia ka ngā ka whingane ia. Maku i a isi me koe fo i mai koe a. O le kemi o le lofa te mine a te tanua. O le kemi o le lofa. Kemi ngā nui whakasi. Ia wawai aku le aka sko inga, whausore. Ke ofu a manu whainga whai ari whafo e mā ngā vai. Ia o au ia, o moko au keke e au ia ngā whao mai. E ka kaua ngā whao mai ngā le songa mene ngā kupu o ngō sai. Suru aku le mamaru le tunu, le ana ngā ngā beila kum whao mai. E suru to i tangata. A le wape suru kuka ngaka e kuri whafo e o ngofu whafo. Le wa suru o tangata wal mena nana vea oi ma whao mai. O whao mai o wha maralonga, o whao mai o le tino, o whao mai uma, o whao mai ala mai wha maralonga le tua le tangata. A wa suru atu le tangata ia o se whao mai. Ia na te ilo, a whaila e kia veka ngaka i whafu. Ia e leo o ila se whao mai. Ioi, o ele o ala mai fo ila se wha maralonga le tua ia te oi. O le mea moni a ia mo tō whangongoa lama a tatanua. Ia, o winga la mai ia lea te vai atu nei. Ia, e la tupu mai. O atanua e le mati wale whale mai se potu se tasi. E ang whaapea ko se furu ko inga ko whio lolo. Ia ko inga ko akasi. Ioi, e se poku maruru, winga le kau wha maruru, winga le i winga le. Inga wako lea nanga o ke senge ma ngā vai. E mani ia le loko o le ainga. O ka kofo e wha mani ngō whima, a le mera o le kui whafo. Ia, kei do a tata noa, o le makua au le kai au a kui te lefo o mai marang kongu whai. Pero au ngā kiri kiro ia tai a tō tasi a tata noa. Ia, alofi po si a moa pe lua manatua le ta whai oi ale mālo o le saunia o no fuanga le tu mau e iai whale ie, whale mai whai tu mālo uma awa wa lātou si le fia le pepesi al wha mai. Pea tu nanga lea a tatanua. E sa o fo e si tu nanga na ni pisi e tangata. Ia tatu i lo alfa le mai on me te le a tatanua. O le asa sao le COVID a pia. A ne tasi an ne case. Ia ai mato le fune Australia. E no whare tangata i luna potu. Pea o le awala le tuitinga le o tangata le whanua no ai le isi ainga lea. Ma o te awai fo i le langona le ainga lea a tatanua. O te le awai i langona le fo mai. Au la ko e se fo mai fa penga e me sim fa penga ia mo ko au no nga la popula sa ko e fo ni fo mai yo Vale. ia pio le tu nanga na ia pe o mana yo fina nga no ma tu senga neta ia fa mai ia Trish e Sarah o se tu alalo to le fo mai u pe fa mata ma fa na poloka neta ngata mania fa pena fo e le ai se ma fo anga. Ia le nei, ia se o titilo po ai lea te mana e poroka, ia na o titilo le ie po le alang se tonu tatu. Whanga ona poroka lo la ia lea Trish, RJS, whai mai, ia waku ia koe inga wa ova loka sela. Koe na vere ko viki ai a mai, whasa o whai whafo, ma whai ai langa, ia langa fo o le au, lau skura ki, ia oni in Samoa. Pea le mea tonu ana ata no le watu ai se whamatalanga. Whare toi, mea nā e sa o aile whina ngalo tātou pokalame e le mawhai ona ola sa mua whaatasi ma le COVID. Whetau iai whafu nei awa e lava tāpena me uma ma e a fia fo i le COVID. Ia whamai a to le fua e Sarah tau ma le whau. Ia so se whale mai lava whae tu mālo iai lava whale whangai tangata asi mai no fuai ma whai ea la tau tamaftanga. O le tūlanga nā tatanoa. Ia te whamarurua tuai i se manatu fo i a mātou i nei. I le tari whengai ni mena ra no fui whafu. Ia a whai e wale se whale i e se whare whapitoa fui nane tūna whapena. Lai telepotu. Lai telepotu a vesi nei tamā. Ia alo vai a kura whaangofo mai whafu. E pe fōringa mai e le anga mai e inga. E anga whaapea la o se minskara de la kua atatanoa.
la kala fo mai pa fa pen minsta la va ku ka fa au la ko le ko inga se minsta ia po se fai pule foi ta so si le ia a mai ko inga i a ya kilo ko as ko inga i se ofu pi ko lunga fa au se fi ngal kingo a va ku ngale a so le lo po yesu nga we ku die fa foi manga vai ia ia tulanga na temine wali uma Yesu i to ina o wange ko ma ko fa ka va o ko ia e fina runga se fai de lofa o sai a wele la va fo mai ia na ke don be to fa pe de va fo mai e o tweet fa pe de mamaru le tunu e le se mena na o le lava de on sai ta to fa no le se fo mai wa fa ngo fo se si ma fa mai ata no ya me sa tato tu no ya sa no mai Lebe wal mena e te va ai fo i pena va fo tara fo tai au nei. O le wo na mana amata mai no le so le so mo amata mai le so mo na amata mai lo le ona sa ilile wa le la wo uma na tofa mo me o potu fo ie a mole mo ila to ho i o lo o mau covid o le o contingency plan si ale ana matanga me ngol soi fo malo loina le fio nga tanga loa ma le au penga we le la ua o le palma i le sa fa le su to ya so ia ia tasina no fo nga ho le mo tanga to fo i o mau i mau covid ai lo tingai ia male outpatient le sa ia na utara i tiki atua o wharema i awa i nei. Ia a o tangata tingai, no rela awe i lalo i le i wo i le wharema i po i le o le sa tingai na yaso i o le Ward 7. Me ona a awe i tingai ngai maua le COVID, at least la ia uia. O le ua whangai o i le contingency plan nea le mtangan me mula soi kua maruru inga. Ai ai lan tangata e maua. O le ua i me ave e apo i e tau fiai. Awa ole na le ua i ai po i le. Ia le outpatient le i te mine nei. Ia le peo na upa i atu mua mua no waru i le swani. O le vai aso lea. Ia ua e mkwa le waru i le. E le mpenga o le pungfu me o lai fai umenga testa. A tangata ia ua mau le COVID. Lai ua fai umenga ia ua ka pungi la outpatient. Le mawhai koe aku ngā ka hoi le vai le pōma. Ai a fui, ai whai ei testa ka ngaka ia ua maua le. E olo māsalo mia ua maua le e mai fui le COVID. Ia whapena fui la le a fui le ufuanga le whai e le fionga ia tanga roa o le tanga me mo soi fo maro. E le umona a tofa ia whale ia. Ia a whapea te ngātase i COVID. Ia ngā wakule oe api ia. A whapea te tinga ina. Yo na matu hoi a pe oi fale le fale le pe no pe to Ward 7 ne o ia I fale but at least o le wo ia fale ave ia dai lo pe la fale mai tu wa fale mai tu ele ele fa pin fale mai te tele vo ina e ha di lava e a foi e fa pe wo ia foi i facilities foi le pe o nei e mo I fale mai pi na le whanama ia pia au kuala ko ia e a foi e whaingata lo le a foi le whaingata la pe o le whanama I lalo man whanama I lalo man le taimi foi le o tsunami le tsunami I le a foi le lua whemlei ia na va ai e foi la I le tele foi I le whane tonu wa foi la ua tu nei tangata foi I ua mali liu e wari no po fe ala u ye wai e ta lai umana pot e ta lai umana pot ia e a fo ia dai e lo fa lo la ia ele inadequate o o ka ku facilities I nei sa mo wala e ka ku vai o I pa la ia ku ga ko ke ai a fo I a po fe a me fa me o la ku o fa ma o la la
mau le mea ku fa mai ke rua kwa lai mo wa lo po mo foi lo e ma lu a o ka ku fa mai fa tu ma lo lai sa mo nei ese la ma ka ku fa mai tele e a fa mai tele mo to tua ma fa mai tele tu si a o fa mai fa tu ma lo la ese ala una sa tu langa po ile ia le mai tau ia le te mile o le tsunami o le tala fiagai le tala fiagai ia ai o le tūlanga ho ile le wai ai ave alo mai tau si ai ga ho ile le ka to pale mai fai tu malo ia ga o lo wa boe ai le va pe da po so ia maruru ma tūlanga fa pe na pai ma o ga o ero po tūlanga fa pe ga ia o tūlanga ia o no si o tato o tunu ulava ia pe ai lo ma ia le o lava se le e lo lava ka ko se le ki ka ko ke au si ai ia tūlanga na wo ia ia ye soi fo ma lo lo i ka fo i le i ga tu lu ai pe o ta to wai e sa mo fa pe na tu na ga na le o lo ye wa le u te pe o no fa ye o te pasa no o be na le tu pu fo i fa le ani i fa le ani di fo e re ki fo i le fo i le space o le o fa ma e re ki fo i le space o fa ma ina to ya I'm not fa pe e sa o le fa ma e sa o le fo ma ya sa o ko ia si ai gane awai e o mai ata to le tato loto tika pe a watu se tamama tua po se tamama tua o le tato ai ka po se sia po le tato ai ai wa ku pe e fare ke mai e ave ku ifa kau fai kau konfiki ai fa pe o tu na fa pe na le ai e tau wa tu se mana tu ko i le mata ku nei to na fo ni ta I anga pa o mai o kungu ngai e kasi ade kali fa maroro fo mai a wode fie fo mai alo e maroro ia sausi fo mai io kele kanga ka kele sa maria ngale o le nganga mawonunga lava atata noa po fea ngai ka ko kalwanga e le fe kawi me wo fe ne fo mai ne kama on makua le fe kawi ke ia fa me tawa vai tau fua mautinoa ana o se tama o se fo mai le na e le tu dia fa fo ma faini fa pena e pe o mea ua fai si nei tama fa manuai mea lea e fa to fa tuai nanga e le o le nei tama ma fatia ai to e fa popo tuai ma le fia tama o le nga tau si mai ya avilta vale e le fa fine o si tamalia o le fia ma si teine ma o loa i le media ya me na na o tangata ya te fa matala tu a tata noa e le fi tau in mele na fai e le tau si mai por fo mai por la tau ma e le te te fi tau pe tato te e le te tai a fi tau e ya te au ia e ka kau lava o avel ko inga le tweet fa le a o le po se e marulu se e mali e le mai i fo mai pe a ya tama ya sawi ba o le se e marulu ka ko o nga le pau le mea e lua option o fafo e malu o ko kongo e fai asi nga vevela fai no filinga e vai fa pero to ina ma nga ia la wa fafo e o mana fa fikauri an me na fa ko ele e filanga o le ke mai ke pi sia ko ia ya o ia e kakanga o tanga te alu e me nga ko e lo pulo i tanga te e fan na finga le o shaki ko vikin na valele e sia le fefe e hatu mon mena tar fo mai al fo mai pe foringa mai e musu ke ua fingale ya na mena ngaro e fo mai e le fa pe se fe ku o le mele fe nei o le fa alo mamanu le tunu ya o le mafuanga nga atatenoa ya ke awa ya mo kwa se singi ni fo mai pe a fa kuskusa i kala ye mo mai e ni ke fo yo e si le ku ngalo ke mo fo le ka ku lo wa mali le lo ka kala wa ku pes fa fo mai woro o ku ala ku poi fa mo e do apia ya lo nga ki nga fai ke wa ku pes fa ko inga ya de si me a pakar fa ngor ko inga mo kwa de fia mena le te mana to ita ya o na o ni lap ta inga mena le pes te pe ta to pokalame ta penanga tufa nai tupe mon manu le tunu ya ke lo nga kufa kai se la ko inga le ke lo la ko inga mai a fa fe ya le mesili do mo mesia me
ka kokoe o le fale whapelepele lau mai. E mali ale loko tangata pe a tweet fale lei. Le rau te vai tu tato whai ngā marone. Ia le lawai a whai foi vole se tu pele a le atu nu. O le me leo mai i whamatala mai luma le media ua le ai se tato tupe a lofa sa moa tato ngā lue le wala lea. A tanoa. Pea na tu langa na. Ioi. O le ane me mai ina le whamatala. Ana taita se taita te stau li whamatala sa moa o te tū atu o ai. O le temi nei, o le eise tātou tupe. Nā le pau tātou tupe le nei, e mai tātou o loa lai whafu. O le temi nei, o le eise tātou tupe, o le mawhaiwhai nā ora tātou se leni. Mana o mia le tofu sosoani. O a mana le atu nu, o le eise se le alofa. O le temi nei da, ngā whikamikami ia e kwa, ia, kakara nei, kapung, kakara, ia, o whaskofa a kauri, ia, le la kakara kai au, ia, o mena le la o so nei maso sa longa. Ua matua sa pasui te minei ata te noa. Toi whatu whai, a le eise matanga, e le eise fwoi se whai unga. Ta tau ana, ta eise mea e a mata ai, tato a mata e ta se lau tā la, mai ni tamatiti pepe se yo o tangata matua, se lau tā la. Ile masina, a umar se lau tā la lea, whano whasea umata tau i le masina e tasi. Ai sau lalu nu mela COVID ma le afe, to e sau lalu se mea se furu, po le lua se furu. Sole, ia, wha popo ima le alofa o le atua iai. Pa i mei le atua o lai lava e le nganga alofa. Ia, ar te mine, a o le ailo se tupe, o mai fai sao mai luma le atu no. Pe o le wha aso muli atu na ata noa le walata ful temi o tiaro atu whinga renga. E se si me te whia sao noa iai, ia na wha uma mali ina ar tā pukarami. Marofa fai te ko ye bo uma ho ia pio ye ni ta ko pa malo ma fai lo fionga ke fa pena fo ia le le u fa longo ma le u fa fonga ta to por kolambi ni ta le u tustusi ia le ta po inga malua te mama tu tina ma tu ma lo ta to no iso stafo de lo lang mo dia tu de fa malo ma fa tai le fo ta ma le no to de fo ia tai ni ta ia nu ba mo lunga yo la tato te sei loa ia il te mi masani po il taao a taao ia mo nei te ia lu te leina fu wanga tato lu ia mi se foi la ufionga ia tu sai foi manga wenga o nei aso ia lo fangia le tuor fa mo nei aso a bateia ia fa i wina ho i le manu ia ma le fia ia le tato fei loa ko ile taao pe lo fa de dia o dia ia ai fa so ko ia to le forma ma tele ro fa fonga sa mo mano lava sa noa te no le fa fonga tu malo le nu fa te tele lava mo tato news ia manatu foi il tato maftanga nei a mese auto stusi tasi lava fa nganga nei aso a fai la tu langa na wa ai a wa fai o le fai na tararia in tu petua ia tatala mai ia tato va alele e batu ai ia pai ngā mea alofa nei ainga ma tangata umalava. Whai pusa mea ai, a batu i Samoa, a batu whina a Samoa pusa mea ai o nei ainga tā pena atu i nei i atunu mamau. Ia pia whapea wale se tupere tātou mālo, e whaingo fie lava le solution na whina le atatanoa, o lea lava e tā pua i atunu mamaru le tunu, e nei se Samoa e le alofa i nei a Samoa. Ia pia tu langa na, ia fea mana malama le se me o le mea lama na o le vesi e tine o le mana malama le nei o ni lipoti ai a mai lava lunga o le se tupe le tatu atu no ia fai ngō fie lava tu lai me lava tau mai ua le ai se mea o to toi tono tato pingsini ua empty tato ia fai le ni fufuanga le a se fufuanga tato a inga mai fafo ia le o ta tala tu lava noa e le inkiu ki o mea uma o le alafo atu ia wad COVID, ia e le se ainga e le fia mana oi, ave ia me o Samoa e mo latu ainga, e tele o option le lei o lo tutu mai luma, ai le leo whaunga ainga, ai sea tutu ese al polo kiki, ai o mai te tonu le lofo le tua, mon temen panga tio le tatu atunu, ia, to e tana noa whai tahao ata ta noa tele mafo whaunga le lei le tatu mafutanga nei aso e whaftai tele lava i lau whionga tu stala a ne teimi soifua ata noa? A soifua ia. Ia, o tatu vsenga ni naua, ratu tatu tu stala tatu vsenga, ia, maro lava le whaatasi mai, ma nei o tō whina ngalo, ia, o le tele lava o
fina lo o sulu ia e mau ai fingo te tele ia a tele foi popo tele foi popo ia wa lolo le lolo wa fina lo tele le lolo pe a tele popo ia fa penal ta to tele to fina ngalo faria fa tai tele leva la le fina la to swafa nang le to de minuti halu do to le fo fina venga moli to le fa tai tele ta to frai foi le te masani tao ta mama tina matua la fa fonga ta to maftanga ia atonu lo pote au su mai futa mai tai mota le sunga ia ainu ia lo ia manatua ina malava to swafa e fa penan fa talo falo ia temine ia ai tene tangata lo atu to le foa le fa talo fa tuai ia la si de fia le to anga le mata to maftanga neta au ia manuel ne yaso wa mata manga ne yaso fa le to teme toi awani ngalo inu ta to foa la mai fo mai ia tatou ia tamamati nā mātua, mo whutatu a wanoa te whaasoa vitaiau, ai eise si e so walo tosi maisi i whinele lalo sau ko meni pile aste me te fia whaasoa iai, ia o nai mawhawhaunga na ne yaso, ia ale tataro lava, ia whaatasi le tua ofa, tatou whingarenga, ia ofa lo waso mo le li, ia o nei ngalo tatou waso nei, ta pena lo passport, te o wala o mai le tua ia te oe, ia o lewa saoni lo passport te alo le langi, te ewa uma whailo ka penganga mo uma me te mana awai e ke laku e le so passport koe sa ufele ele koe kau whai koe whai awa le ai mo uma le ola wani whainto e whai so passport nga ka leo o ila nei te mine Mike mai se pese na e whai o tato pukarame so i fua mai a manuia God bless